Survival Radio cyereresha twatongeza ibiramagara umbwijiri shaha ninjya terizo twagezaho kuzikwata mukamasimwe mukamanayibare ukugaraka kandi tukagamba kumwe mukatura netwe kandi mukashanga tucuruho kandi tukino mwitsyo tubasima mnonga tubatangira program y'Urugendo Rw'Amagara nabanyeta Anthony Mujunugubwaji ndwaha kureba ngo nabasakwanisha uganisage program eji mutsasirimo ubudakiko bwaragaho amashanyarazi rizo gataza gataza tingumanya umeme sanda bwinshi cyo kugenderera sande konke curungera hanga yatubasa kandi program eji kugareba program ni tandaka neza kutandaka nagugagera nkatwije ninjagatina omukayikuru weitu Oishemwe and Florence Kahamba otwataya isomwa buzigweri izoba nkantu bashemerwa mnonga program n'Urugendo Rw'Amagara ahari 9 twatonyeza Revival Radio nimbatangira mwena rizoba emukoro yerminji mnonga twatsibira buribirizo bwito bwankore it was massive mukoro gwagura umurungi mnonga ntongera kutabaritsa umurebirizo w'itatete w'umuranga Right Reverend Associate Professor Fred Shedun Mwesugwa na Mama Dr. Arsu Mwesugwa gwaguriye umukoro gwo kutangaza umukoro gw'ekitinisa emyaka 13 barukwebe imbere uburebirizo bwa nkore kwanore speeches zazira hariya kwanore okusima kwakora hariya urebe ekitinisa cyaranga mbwene tukutabaritsa ogundo murundi kandi tujagumza no kusimira orhanga habwe byebirungi yuno makwebe mbere emyaka 13 obureberizi burumba professor burumba doctor burumba abantu bashomere baroya nabandi nzibaziriye mbabazi kukira mununga burumwa barokori tukusimira orhanga kandi mukama naye barabwe ibi byona ebyo base kuba no kurumbureberizo bwito bwankore ebiro kwisa ranga ikitinisa tinkabugamba kunabezayo ebyo mureberizo waitu bingi munonga no basa no kubugamba ushanje bya twara program yona bwena naenda program yona kuzagamba achievements zabase kuba nahikaho omyaka 13 nani ndeba omahandi chwetu obureberizo bwankore oweshe muri Reverend Canon Edison abasa yanabarabira mwaba kurustayo achievements or musazara cyo kweze shaha yona mbweno noreba nguzibaziriye mbabazi konko kushira munonga nsima bakuru stayo ukurwo murebirizo bwankore mwe bare shara ni chikuru munonga nangwa mutaka muhereze mukono konko kumushabira we no mukazi we na family icyo ni chikuru munonga kandi basiba mwe bare obutarwana sekanisa mwe bare ubutazumbinde bitarukuyamba kureka ukuriba umuntu waranga mukamwakira akaburira ikigambo cyaranga abantu bengi bajundu umburebirizo bwankore naheru and on top of that injiri ehinduire bengi bamangwe kanisa nikikuru munonga bagishagika bayakire ntunguka n'ubwegesebwe ebintu biriyo bigendera cyumumesho ntubasima munonga izoberi yanyuma uze tubeteriyo mu rubwengure ekibekiriyo ba MP 38 bimbaziri babemba irikangirisho mbere yabo ryabwengure primary school umukoro gubegura umurungi munonga tuongera kusima Honorable Margaret Rw'Amagara nani ngamba na Reverend ndukuza kutaho mu studios oweshe muri Reverend Hambo Hasafo umuri isabwa bwengure kandi ukozere cyangwa munongo kurenga umukoro gwabaho yangira ngo barunde ine total miliyoni 10 na nemetwaro nkaga weniyo miliyoni igana no kuzorukuremera abantu abazirunde nizo biri yanyuma zo kwirikangirisho mbere ryabo tubasima munonga Honorable Margaret Rw'Amagara abakuba bahurikize radio bakunsimira umukazo gwakoze rumbo mu mahango munonga okurenga fundraising eji yabaho we na mugenzi we Honorable Basil Bataringaya Rwankwene mwe bari munonga abwentunguka omucyangejo twoko abana tujja kubanta bagamba hompora konkanta basimira horahanga
ebyo twante bagambira ngu nendije mikoro eyintagamba kandi sibiriho erizoba aheriyo burebezi bwito bwankore n'ahandi mukama nayibari kandi abafereirwe mukama bagumye abagumye barabyo mu kibunda cya rufejo program Orugyendo Rw'Amagara kandi mu nshirize nyakira abagenyi bita twatayisa omwabazi gwerizoba nyakiri oratshabso wishemwe more aryaha more mari yijashendekerezo shemwe Aunt Florence Kahamba wowe shemwe nyamwija Sara na waryaha kurga katoma timu yinyino mu studio za Revival Radio konko mjenyi weitu na Aunt Florence Kahamba otwatayisa omwabazi gwerizoba tuenda kumanyisa ku program ejeri ya YouTube owishemwe Bright Cameras azemerere muje munonga ntongera kusima management ya Revival Radio owishemwe Rutarimwa Ronald manager wa station egi abagenzi babo korana bumurumo yugumzamu ekintu kandi mu kuchapa gradinga mukachitari vendijo okwenda ngunoro lya hero abase kuba natungaje munonga mbwenu no basa kutunga no tasya mu revival na capital ara ezinde small letters tawakanya otasya mu radio na capital ara kandi ezinde small letters oteho 9 tukatonye zibiri ezo nziba ziri mu small letters then FM nikiba kiri mu capital letters aho noja kuba no tutungaje munonga kandi kwakuhikaho ogire abandi abo wamanyisa babase kwamba tungaje okombitwe bitaro mwena mwe barukuba barumu Bright arwaha ekintu yakitererize nakwakira weshemwe more rumari mukama nayi barukureta Mothers Union Coordinator ahabwa obuliso bwa kashaka oburukushanga mu dinner yite yambara kandi wijashendekerezo mugenyi wetu yes kama wita asimwe mnonga yongera hira ko wishemwe kama wita simwe asimwe mnonga ko kumwama ahurire ngo amazina ganje ni Nyamore Rumari Mothers Union Kashaka Parish nashemera ukiko muri yo kumwanya kandi nanisha ngo mureke twecureze tushabe hanga tandike gukora umurumo gwe hanga twakusima twakwebaza twakutendereza bo kubora hanga weitu ndukusima kuturinda ndukusima kubaho kwitu ndukusima kutwikiriza hanga wigurness tukamanya ko hanga ukayikeza ngo kana ukayitu kature ko uri umushoni weitu ndukusima ahabo kuba aho tari tutwine kituri konka hori turi abamani hanga wigurness tukusimira mu mwanya murungi okuwikirize ngo gukoreremo ndukusima ahabwa abo n'abatekatekere gukora ku mwanya tukusimira Bishop weitu erizobo wanoja guzimyaka yo mukoze ise usimuhimbise we tukusimira abana bo ahira umurumo umuryo gumwanya hanga wigurness yongere kubakozesa ahabo kubibo kokora tagiro garkamo kandi tato murungi toije muryo gumwanya kugambaho kukujurra korra hanga weitu ninkwanjuro musana wawe batugambira ryo tebinda kutaharimo bintu byo wagamba bwene mukamo bini yo wamugambisa ebyaragambe bibe byo kugarura abantu bahumbuteka ebyaragambe bibe byo kumanya korra hanga abariyo ko baturikize bakugarikire korra hanga uburungi bwabo bwongere burebwe ebi byona twabisha abantu twikiriza ngo hanga weitu Yesu Kristo mukama weitu makama simwe mnonga kandi tukusima munonga oweshemwe muri mukama nayi barukurita kandi ukeja iyo mbone undijo bamugambira burakwisha naro umwe agire ebyayikwatsa konka tukusimira okwijja oshendekereze omugenyi wetu mbone mutwikirize ekyeshongoreki chonka kiti ntujja kuba ntagaruka ntandikana na program egi abo ko mugenyi yayetererize arije munonga wero sorted okureba ngu yatuganira bingi munonga ebirahanga mukoreire ahamagaraje mbwenu otaferwa obujorozo buryano bwo kutangaza manyisa umugenzi wawe ubundi utakagira radio ngo radio eruho kandi ataferwa
munywani wanje nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nkora umutima munywani wanje akankunda yamarira atari kuyarya bakamuteze ngoni tiyanye hakana bakamuteze ngoba tiyanye hakana bakamujweka mawa umutwe tiyanye hakana akayinuka mutwe n'akabati cyawa humura nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nkora umutima munywani wanje akankunda yamarira atari kuyarya tabigambire mawe haruwe bishirika abuzarwa nabo kongambigambira Yesu munywani wanje nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nkora umutima munywani wanje akankunda yamarira atari kuyarya nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nkora umutima munywani wanje akankunda yamarira atari kuyarya nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nyowe munywani wanje nyine Yesu nkora umutima munywani wanje akankunda yamarira atari kuyarya Vive Radio chendanesha twatonyeza Rw'Amagara umbwishire ningutangira munonga ningushemerwa mukama nayibari okurinda kandi ninkumanyisa programu y'Orugyendo Rw'Amagara yatandika jumbwishire abo kuba shara zezi ariho munywani wanje Bright yanangira ngo ubundi umuntu kwe yakubananda kutunga link no kubasa kubana tunga ja YouTube na nakuze ngo tase mu Vive Radio 93 FM no ja kubana utunga je munonga owatsinje ningashokora tire program eji aho rukuboruhona kandi obundi kubyakozabza uyu wo ino mugisha oriye omu WhatsApp group sezinaza kugambiraho noja kushanga mu link eji niyo raije niso kubasa kubana ufollowinga program eji taho muri yankole diocese WhatsApp group noja kubana utungaje munongo muri yabarumu bakuhereze link nengashi ogitunje ndijo group link jibagitamu St James Cathedral WhatsApp group erumuje munonga hamwe na Haro Youth Fellowship noja kubana utunga link eji kandi ukora kugitunga oshare ingiro ndijo odakagitungere ningasho tari kugimanya okwenda ngo akabasa kuba nakuratira program eji y'Orugyendo Rw'Amagara nukoko abantu abashirasumu bari ya WhatsApp nibo benji ekinchikore kamana ga program eji mbwenu katandiki owishemwe ariyaha Mrs Florence Kahamba mukama simo kureto mukekuru wetu kandi mbwenu bujorozo bwanje ninja kubukwera uko aha muhero ninjira ubwo n'umuntu uri kutukunda munonga uri kutushabira munonga muzere wetu kandi uri kunda radio mbwenu ombinte bitari kumurugo mutwe ninjira burkanya na radio Vive Radio akajukundisa n'abantu bebona ariho abenangambira ngo akakubuza Vive Radio no jumanya
kigira motoka cyo wayebuzabuza kuvika radio mbena gora radio agikuhereza ecyara akacereza radio banywani bayabereza radio atumugire muzukura revival radio mbena ari umuntu uri kukirogo konkara hange byakora mbiyariyo yakuzumura program y'Urugendo Rw'Amagara nambwe nukunde biri umurebirezi ankamwe nembara nkandambara high school mpura yakugamba kurukuza kwijo program eji nasimarahanga na jantaranga yakora ibyo kutangaza mbwe ntumsima mnongo murebiro zo kutekatekaho mbatore intebe nayo bakagutorana oshikire kandi oshikire kimwe okwijo program eji mbwe ndamutse aho abantu aba rero standikiraho kama wita asimwe mnonga nyino kushemerwa kwinji munonga tinkumanya nangwa nahina kutandikira konka nasimara hanga munonga amina okurangu yanyugururaho kandi nkisha yes aha wa radio yanjeji nko kumwana umuhorra radio 92 katonyezi 2 amagaro mbwijiri yes mukama witu asimwe mnonga nashemerwa kunyakira abana banje binashangaha nashemerwa abantu abantu banshabira yes nashemerwa abantu abampurikize nashemerwa abantu abanshendekereza nashemerwa abantu mwena mukama witu kandi cyanshemeza munonga no kureba ngo tatitwe bishop no mcyara we bantu bajaguza erizoba emyaka 13 ombi bintu bakozire na neki bakakikora kandi kikorira abantu bingi munonga bwenu mukama witu asimu Yesu katugumizemu amazina ganje nko kumwahurira nangwanye n'amazina mingi konkeri izoba kankozese Florence Kahamba kandi abazire banje bakabanyetsiriza inarunge tukahirwa rero nayongerwaho agandi mugamanya ndikansara ndice ya pasoni Mothers Union ora antu wabana antu wabana yes ngiyo mukayikuru omwe bwati aha wa radiate amina kama witu asimu nashemerwa mukama witu abeni imwe kandi agumene itwe umuriyeje program yitu yatandika kama asimu yabare mnonga mukayikuru wetu and Florence Kahamba kandi nijamwa mwehurira kama wakonfaminga ngwarumu tebagambo kureka arwah naza kwegambira nibingi munonga ebyara birimu mbwene standikira weshe mu Florence and Florence nuwoha akazarwa nkahi niyazarwa bazeireki mwakachi bazarwa bana bangaye nyewe nkazarwa omushweke kibabene betambangwa omurishema rwengando okuniyo nazarirwe kandi nazarwa omwirwaro erya Kabohe mawitwe akatuzara abana 10 konko mukayitu twayeshanga muturi abana 12 mukama yatukora tubyo kutangaza kandi nyowe kandi yo wizara rya mwenda rero wizara rya mwenda ogo nazarwa nkabando kubatazarwa nazarwa nabanza amaguru kuna abanza amaguru omushaho yagira mawe atumwe no tsindike munonga atabwo kubogo kuwaza kumuzara atwa abantu bazara mawakanjangwa akashasha munonga konka yaye hayo yatsindikira obwo arkweta Yesu tsindikira abo kuba kariyo wishemu mukama icyo yakimurabyaho nazarwa nangwa kunazirwe bajya no banusha nko wazara barongo aha bwije nzaro kuyanzire
konka nazarwa naheza nagira amagara marungi nko kuyabe abanangambira omuzaire wanje nahika narwara obusheru bwatamwa amatojo mbwenu nayenda kufa nambwena hambiri gwange hariho obukojo bwingi bw'amatojo hamwe n'obusheru obusheru bukana bukira kwita abantu ekyo nakyo nakyogaho nazarwa abazaire banje Kosiya nyesheija na Esther nyesheija nayeshanga ndi omuka yabeishemwe munonga ababi bari abekyo kureberaho cyo kujunwa mbwe nakura nimanya okujunwa nakura omuka yitu tukatugira service buri mwanya tweshongora tushomesha tweka tushaba kandi buri mwana akagira izooba rye ryokushabisa rero muri ebyo byona tuhereruka za buri yitu eya-23 mukama niwe muriisa wanje mbwenu twakura tutyo konka hija habamu ekitwabe ntushote n'omwaga abwo kubeka yitu ekabeta hijwirwemu abishemu abahereza bekanisa haza oshotito twine mwanya abishemu kuba birebeija ekebe yabishemu kandi obu bakabatine nangwa n'amasumu konka bakabine rukundo tinkumanya no kuba ebetana hija 8 hija 10 hija 12 mbwenu bazomuka yitu twine okuteka chai nangwa na za fraskas kastarho kandi abishe mwenu bateka kunywa chai erupotya eshikirwemu amajani ahitwabe tubanturara oreba mawata hapana nari bakishanga twatekere mawagaruka okwenyuma ati mu muhata hateho ebyanywe byabishemwe beija mwene kayitwe keri abishemwe kayabarokore haza tukatine bintu byingi byenseji konka entez choice ohurira tata nagira tumbwena omukushaba hatarhanga tentensi zahwisa bweshabe ishemwe baza kunywaki nitwe kituchekiko kubishoba gamba bishemwe yitwa abana tukaba mbwena amagara gaitu gakagariya gabishemwe haza twakurra muri ekyo konka turi kukireba nko mwaga konka mukama tugeje imbabazi na hati nimba nimanya ngo turi nizo shara nitwe twija twayongeraho kunkeka yitu yabishemwe ekatorage munonga kandi obwo twine kiragiro mawakari omuntu w'ekiragiro w'omwaga w'okututera kandi tatari omushija w'obusinge konka w'ishemwe mwene muri ekyo nija mukama yanjeje imbabazi nyowe kandi najunwa nkiri muto okaba okiri muto nkankiri muto nareba kuba baheza kushoma bashora hera bishemwe batera orugo beshongora nambwe ninkijwe cyeshongora kinajunirweho ngo nyowe ntorine kuba wa Yesu nyowe ntorine kuba wa Yesu nyowe ntorine kuba wa Yesu tinchigaruka yenyuma na nyirakari yaje tishabo ncyo takutorana ukaba wa Yesu naye tiso kurwana naye tisa Mario obugire myaka engahi nja kandi nko muri 8 asa ntakubyetegereza konka kubaye banda huromuka narbatandika kansho wishemwe bani wayusese wane wishemwe shana bani waza hizo wishemwe bisho wishemwe no inda kwanga ngira ntaza naza kugwa ahorira cyakutegeka ndumwe nashana nimwe rero mawanye ishitiya nembabazi ngatu wagwa kuyaho wafuka yetisi
mwe nabwo nugomagara gutwakurira gumwakurire yabishemwe ekayabishemwe erukujunwaje namwe no upunjunwa kubi manya ntataha najunwa kubi ahabwo kubanka kuroma kago utanazo umuhanda gw'abashemwe gubashime kubamba toramo nisima mukama yankuzatyo obo oweshemwe onsasiro garraho kakinyuma Aunt Florence weja watandikaho wazaho mu ishomero amyaka 8 kwa wagira mu ishomero nazo mu ishomero nambwe nakubaye bajangwa abishemwe nashinko kurebana beta bishemwe turiyo mission yes nanyezayo kandi obunzayo nyuma manyisa abantu abana bagenzi banje ngundiki ndio wishemwe nambwe n'abana kundeba nibeta abana abandi tubakutwara nkakikuru konko muri abo bana bato nahargamu wagumzamu nambwe nkagumzamu bona mbaba batakubuzandamu nakoroma akagabishemwe haza bishemwe batwegesa amani ga Yesu batwegesa amani g'omusharaba batwegesa amani go kujunwa batwegesa gama ya Yesu kweyina amani nambwe nahambira rwanje tinyine horushandago kandi okumanya ngutinyine horushandago batumanyisa ngo yeshwekisesha gama ya Yesu rukogi bwesha gama ya Yesu tarukurogwa takuterwa amahembe takwitwa kubye byensi mweno guma uri wa Yesu kandi uri umwana w'abishemwe kandi akurinzire wenka nuwarukurinda twahamira muri yecho nanabinazirwe nabo twaba batetsi babishemwe bwanyuma natandika ishemero natandikira Rw'Engando twija kashaka twafuruka twaraga mbagwa mu Rw'Engando umushima twija kashaka hambara aho hifu yishemero ya secondary yes twabantu twaza nashemera kashaka primary kuna abiri nkiriyo mu primary hariho mukuru wanje Diana kajigira kana ashurwa mu serikare ni jankahi barukorera hambara nashemera municipal school ubundi yaha ndoji wa municipal school haza kani nkundo kweshongora manyo witiyone kerukwaye so omuriya nanka All Saints Church ejejeje ndiyo mwabandize mukwaya turukujwara blue harumuka white nanyenka abandi owakwaya kuna bena hiko mu P7 bwanyuma kandi obo abashwezi bo kushwera bakatandika ndi nko mu P5 otyo mbwe kuna bena hiko mu P7 mawe yagera tumweno notekwa kushwerwa mu P7 ubugire imyaka ingahe ubu nkanta kashikizeje 15 then hato mukuza kushwerwa nkana ashikize kandi hikubiku na mukaga ekeraje kubiku na mukaga mawe yagera ahabwembere zabirizurwa atunoshwerwa nanye ntitindu kushwerwa atunoshwerwa tindu kushwerwa nangwa tataka atabira umunonga konka mawe yagera atunoshwerwa obwiro obwo enshonga y'abagambira ni akana areba bishyo kuba kusisika ecyabe cyuruho bwiro bwenu ko muziri yes akutinera yayenda ngo nshwero kandi umuntu wo kuzana wo kusheka wo kuzana bwenintyo atunoshwerwa atabashweze bankabya atunoshwerwa yes obwiro obwo hakatariho kugira ngo yuwe no yerebera umusheje narishingudi nke byahati so hakijayo bamuzeyi babiri kandi babire barubanywana ba tata na mawe bija kushaba umukago nyoko biziraho
tariho murumo gw'omushaija guntarakozire ahubwo kuba witu tukaturi abishiki tukazarwa abishiki mwenda ninya nabe ndi omushiki wo kuhererukayo mbwenu kwate egari ntyo bakashanga tutwine mushukari na kwate egari naje kano makujivuga na hati kani ma kuvuga egari kani manya kama kani manya burumurumo gwona ogwo omushaija hati bajanga kubona shino muza kushwera tata hatogo gwo mwarebana navuga egari ngwite okutukuza kushwera ngo naisha kuba yakuzire so kandi hati kunizire mawe yangambira mbwene izobe ryakuratsiriho hijo omushaija wanje na muramu wanje ko bizire nabonye n'abakunda ntakubifaho mawe ija yangambira mawe akagira ati iraka abashija bona biziraha mbarebire konka iraka ryangira ngogu nwarakushwere nashoberwa bishona mama nunkunda mbwene nzaguma ncombigufu ombantu bona wanyendezogu akari omushomesa yija akagari nangwa n'akagari cyahekereho omutahiwe n'akagari kabona konka kavugaho hona shiwe abandi nibija n'emotoka abandi mwene besimira yo wansimira ogu ati mbwene ukora nomanya ngu nkakuzara ogu niwaragira ata warakushwere byagumizamu owitu bakaba batakujugisa tata na mawe bashitama bayakira abantu babagambira ngo ite situjugisa mukama akatuhereza ekiconco cy'abishiki tutukubasa kujugisa ekiconco kitu konka tata kataho nintetsa abishiki banje omutware omutetse omurebe otarumbonabonesa hati kandi wakikwika nkoko atazogenda oshwerwe atota kaja ngo tinkujugise atota kagira ngo mbwenu baze kutetsa atogenda oshwerwe hamira maka obu mukazi nabo bakugambira ebyabo konka nashwerwa nyangire ninyijuka ngo kunabe niza kugenda manya bakora obugyenyi manya bampingira mawe yayemereraho ati mbwenu kankushabire atarahanga kubandizeyo atarahanga kutemera omuhanda nk'ebi bashaba kuyahereze najya nti mama okunzira ekitiinisa nti mbwenu nti oba sande ibiri oba sande emwe oba kwezi kumwe nti tindiyo ndyaha nawe yangarukamu omumaani mingi ataha bwa Yesu aha mpaata orugarukaho ati noija gumuyije ojo tayayire konka turugaruka ataha bwa Yesu ati bitu ni Yesu oha niwe byabe nagamba atanokutangaza nagenda nashwerwa njunurwe konka ati byashobera byakushobera abo kuba kandi omwana muto emyaka 16 kandi nza kugistia abiri na mushanju mino kagendo ine 15 nashwerwa 210 byoko kubanza kumurwenda shanju na mukaga nahikayo nangwa bambe twagira omushomesa murungi omugenzi kano nibamutungire yatwegesaje konka nebyanyegise nyonkandi ahandi kuri omunsi ndijo yimuka yagira omwami wanje ati bishi ogenderire kikushwera omwana muto omwami wanje yagira ati nyo mukunzire ati mbwenu atereba nomukiza emyaka kandi ori omushomesa ogume nomanya nk'omwana ebyarakore byona ebirabe bitakushemize omumanye nk'omwana kandi nuko ekyo nshaka kikwata twagitirwaho omuriharo obugyenyi bwabonera konka omu mutima gwange nikugira nti bita hashinta nahikayo
nashanga omushomesa ubwo cyo waba utinde umugayiko rwanjye uko utinde kugira ngo ubundi umushaje ukareba atari umucyo wabe nutekateka ukareba takagizire senta kiryo moro naro ukareba ukira umuto munongo utakwija kubasamaga nangwe ebyo mbyo nkanta byetireho munonga konko kukira munonga nkani nkunda kushoma ukano ukunda kushoma kandi ndukureba abishike bashomiri okubari kuba kurugamo rero nkani nkunda ngungambira abantu nyimuke nya dressing abantu bona bahuname nyonkani ngira kitinisa yes kandi na hati ninkikunda nani imbura nkahurensi yona yahunama amangu waba kwata manya ntego rero hakiga yabajunwa atoko niko kushemerwa kwanje mwene nkani kikache tumwe mbutomwo ndukujya nshome kandi ukitenga obambe yari obambe ndyoha kandi nye kutungire sente ntija gumanisha biriza no kutere mukono konkani ko byabire nahikayo nashwerwa nangwa ko nashikireyo narahuka kutwara nazara umwana wanje wo kubanza Edmund Kamanyire aza kari umwerere murungi namukunda konka nagumana njanta tonshemereye ku bandi kandi kanta kumanya nkoro ugarkayo ne okushwerwa n'ekindi no ugarkayo n'ekindi no kwitamaka n'ekindi munonga mwe nagumaho nashanga omushija wanje atine bintu ariyo mushomesa natahomuka y'abantu kandi nabo bingi nashanga baramukazi banje nashanga baramu banje konka kunabe nishwerwa akunka ko nako tukarinyewe tatenkazi yaja haza mwana wanje ombiya be nampana atkora ashanje enkoko baje baga oborekeye kurya enkoko oteo atumweno borekeye abishyo mweta atabishye bahatu mugira byinji atiwota enkoko bugirekeye atoborekeye kurya enkoko yes hati the following day nyondi irengitsirwe bateka enkoko kubateka enkoko ugireba ekureba ariho muramukazi wanje yes umucyara wo mugenzi Reverend Mugisha jore ati arete enkoko kana wakayashwirwa ndeba yaroze enkoko njyanti kandi mwenecho biriya bukweba ntumwe nanye naza kurya enkoko kandi ogutumukazi ati ntandikiraho turi enkoko dushemerwa konka umutima gwanjye gumana kugira ngo utapanda aha twoshemerire kubori umutima gwanjye gutahwa mu Rwango stana rietwa Rwango haza bambo omushija wanje wankunda ankunda ni agumana ndeba nkomwana na nobo nangwanye nenda nkashanga nashemesa nombe primary school abana bakireta ompira nzana jiraki nawe bimushobera yargaho yanyetampora atumwero reke gumana uzana nabana atabo kuboye nenda atumuje kushasha nibija kutera hanze yes bukushobora ashobora hati ndigaho nzara bwenu kunabire ndiyaho rukumurwenda nshanju na mushanju omukwa mushanju ebiro 30 irakarije umwoyo rkwera yanyiziranye kiro yangira tumwenu wabo tajunurwe okagarka harayini yo kujunwa noja kurema hati nyebuza kantine vi agira tumwe nangwe bindi bireke kwihawataho muri ejika anyoreke ivi anyoreke umutima gwanjye anyoreke ibindi kutekateka anyoreke okundugayo mushija anyoreke okundugaye kikopo nkagaye suwana nkagaya buri kimwe cyona anyoreka agira tumwe noja kutsigaho gumwana wawe ataza n'umwana wawe naje kufa kubi atumwenu ekirije kubase byona atunukujuna nashoberwa narondo wundi ugamba nawe
konka naguma nimanya ngo n'umuya rukwera abo kuba nkani nkimanya kuna bindi yaho shayi 11 n'ubusheshe mukama yasingura nagira mutahi wanje nyonka mwetawiri bambe wakanku by'amazina mengi furo baby kandi ko yagumize mwatyo international hatkashikani njyango birujunurwe ntumwe naenda kujunwa kabiri kujunwa busi namwaturira buri kimwe cyona iyo yose reno teka no ukora yagire kungambara kajya nangwa namugambira ngo nkashwerwa ntakwenda nakushwerwa namugambirana ndetse nabire ndo ngwe namwaturira aza nahora kunabimba ninyatura mpora ninduhuka akankwata yampahaga yagira tkonkarhanga simwe hato kureba ngo umuntu nateka ibintu yiwe byotakumanya atumukama simwe kushereka ibyo umuntu ari kuteka kwihobo nazo muri kintu rwo kujunwa nashemerwa kujunwa kandi nasharamu okuguma ndiyo wishemu ngwe nasharaho okuguma ndiyo wishemu nakunde kanisa mu kanisa nakora Mothers Union bangira ngo nsheme bantorana ngo mbe coordinator wabishemwe kurugaro ubu wazire nazire rukumurwenda kinana imizire ubu wa coordinator wabishemwe naburekura 2012 naheza kuba erda ubundi beta erda nitwampane imyemyo yekanisa y'ubureberezi nagira ntereka abandi nabo bagire bata nabo babebe mbere konka nashemerwe kanisa waje gumamo ekinabire mbanta kumanya hati ntiho Mothers Union nakunda Mothers Union mwene ibyo byona nimbigambara ababo kuturikiza ngo omuntu inamani make aguma mu kanisa ashanje mwo kujuno azo Mothers Union ashanje mwo bushwere obutebekine ahabwo kuba nyonyine cyo kureberaho der hati neja hayishobworo obwaza government ezarigireho hijobworo obwo kushoberwa obwo kuburwa sabuni obwo kuburwa monyo obwo kuburwa shukari obwo kuburwa cyo kujwara twaconcoboza nkanyi nakenda kamwe ka shifoni nkamfa sabuni ngunyozye konkanzo mukanisa umwamba kamba mshashuro gwabari primary obo nashomesa konka karakaje konka sente kace katarho kandi obundi bamarana amezi mukaga amezana batabashashwire mbweni twabatutyo omwami wanje akari very smart akaine sati ibiri ateo atije mwenjo njozi omukasheshe njigorra aza kushomesa enkito yebambi agitere biraka niyo yaberi enkito ye konka tugitaho kabazi emwamwatukare aza kushomesa kandi amagara gigona akana akunda kushomesa mbwenu hariho ikintu kiba kwito kuremeraho kunashobirwe namushitamisa nagira nti konka buzima norango tuza kugera fyo cyaha n'abana beitu ntoshamisa abana beitu beitu mugira abana bangaye ubwo tukatwina abana beitu bana konko bworo bukatandika abana babiri wingano tahiro mukomo nabanza Edmund Kamanyire nataho Dorothy Mpumbya nataho Nicholas Ntachirwa nataho Areni nataho nango ndisho bambe yatwarwa nataho Areni nataho Isaac mbwenu ababana nubona abiri nyine kandi obo bumbagira umutima gwanjye kugira ngo ayibambe
ubwo nashomesa abandi konka banyu tubakwija kushoma namushitamisa najya konka ubuzima ntubasa gukora ki ubworoka bwatwita namugambire kindakore kiturakore mbwene wakari umushija ayitegereze ubwenge yagira tebe wagamba byona kandi aruhura atkano kimanya nguni nkukunda yes atkonka nyowe wagamba tinda bishomere nyowe nkashoma bushomesa niza kushomesa niza kujwara busha niza kujwara rugabire konka niza kushomesa kandi niza kushomesa n'umutima gwanjye gwona ati rero kundufa ndiyafa ndiyo mushomesa nari ndiyahumura ndiki ndiyo mushomesa cyanteganisa hati nargaho neja abana banje babiri manyobo bariyo nibashoma bariyo nibeyongera hariho abana banje babiri Dorothy na Nicholas bakayika haza bombi bihayo first grade nungi mwene birukanga bihayo results naijani congratulations zintu bana banje mwebare konka umutima gwanja misi gatonya ndukujya ntabana tabakuza kushoma nkani impata nangwa ndiyo mu rutoke kunizire byo kuriya nabitaha nazo mu kushaba mukundeba ni nkundo kushaba kandi nkwineho bujuruzi kandi nishaba ndukumanya ngo binashaba nabihabwa munonga nagira nti Yesu abana bawe mbaba bahika hati ntubagira tuta abo nabo bashoma Dorothy yaza Sacred Heart Nicholas yaza Ntari abo bakajya ati nintegwa kushomera Ntari yes yaza Ntari konka nambwe ninkira kugambira abantu abo kutina school fees nywe kinarabiremu ninye kukimanya konka ranga kwa kubagiza togo mwana ryahika nahikaho nkineho bujuruzi ahabwo kuba amabanje gakagashanga ganda amabanje gashanga ganda amabanje ninkira kugira nti nyowe abanje obashomere na nababandi nabo mbashoma nabo nabantu baza kushoma mukama yatwatsa kityo omboro kandi narga mukanisa kandi tushomere itendero oburiso bwo bukaburu buri burkabohe yes nkante kwa kuza kwira esande yo kubanza mu kwezi nzakabohe yes ahabigere rero nangwa hariho bambe nkoko abantu bagamba wanje atkonka kandi umucyara master hataka kenda kaho kabi atona shito hinduraho hata nanye nashe uniform nashekana jantecho shinacyo ntebiri nikamwe tukastatinjwire busha kandi ubu omuri byona mawa katwegiso okumarwa obutashaba marwa nakawe kashemererwemu birni kako Yesu kwarainde kwa kandi nako kije konko kashemereremu yes ngwene kanta kubasa nambwe nabantu nibakimanya kanta kubasa kushaba nangwa na hati kikazomagara nangwa nyine nabana nibakora konka tinkubashaba konko wundi kushabaroho nimwekikana munonga ningira nti Yesu tenshaho wajireba andakura aho naho nangwa shubambe nasibya yo munywani wanje aho naho inshaho hurra ninbyete bicu uhurra bwa message wije usima horahanga konka akatwegiso kumarwa mwene kamarwa haza nashemerwa muri oboro ninkira kugambira abakazi nagumisiriza mwene stana kareto okwihamwe kintu cyo kugumisiriza hata abantu barebe bintu nyoni kira kubajya nti nyoti ndashwirwe bintu nyonka shwerwa ravu nkashwerwa ravu bashijamwe mukunda abakazi banyu abakaze bintu nibyeyongeraho konko kukirana ravu
eshinka shwerwa ravu nangwa n'eshicweka cyo witu n'ekitendero na Rwabutwani bakimanya omushaija wanje yankunda eshi twagira amaka marungi ga ravu eshi abaana baitu twaborera omu ravu rero ebindi byayeyonjera mbwenu mukama yanjira ratyo haza kuyanjirira atyo nanye narya nti mukama eshi ninkunda Yesu baana banje ninkunda Yesu n'omutima gwanje gwona n'amagara ganje gona n'obwenge bwanje bwona narya nti haza nti Yesu nkozesa haza Yesu yankozesa haza yaba munywani wanje haza namweshongora haza nakora emirimo ye nakoreye yakore yanje mwenu kunabire ndi aho 2024 munywani wanje yakwatwa kansa butsimbireho akatako mukaikuru wanje aho nahitikoza kutandikira munywani we yakwatwa kansa mukaikuru ugu tumwinaha weshemwe Aunt Florence Kahamba nibingi munonga byari natuganira nagambira ati kankanta kuja kujibasa konko mushaija kanteza rukundo yamukora bingi rukundo yamwebesa obworo buyashangira omukomo rukundo yamwebesa obundo kwenda kutaza ngo aryo mukatani n'umushaija we rukundo yamukora bingi yahangara bazara abana kandi abarahanga yabahereze yayahika aha kintu cy'omushaija wokukwatwa endwara egi mbwenu ekyeshongora eki ntizagaruka natagambira omushaija woku yakwatsirwe kansa hakurataho ki n'ebindi bingi
Cheshagam, Ya Yesu, abatakuchimanya ngo ninyeshongora ninjira mu cyumanyerizo hedakika zaba 11 zaringa shaha 3 zo mu abazigwe izuba ntongera kubasima mnonga mwebare kuba ino kunda Revival Radio echeshongure cyo kurwa family kwaya okurga taito yacho ningashi ndishije ngutiriya yesimba mbwenu oweshe mu Florence anti ndi denaye sima wano urum kugamba kwe nagira ati nyonka ikiruzo gwahegura nkiri umwana muto amyaka 8 kandi manye byankorere abandi mbaza mwabo akaharo no bwana bajunwa koya konka wakaremeraho kandi umukuremeraho ko kwamukorera bingi munonga nabo yabagire byo kutega ebyabembe muteganisa umwe akagwamu konka karemeraho agaruka mu mbabazi zambaso mukaye omboro byashangiremo omushejo yabata kunzireje nareba ngo akiri umwana nareba ngo akino kushoma nareba ngo obundi barahuka konka arahanga yambasa kandi amukorere bingi byari natubagandaho ibyabaze kuba namukora ibyo kutangaza ntibasimba mnonga mwebare kubayo no kunda Revival Radio kandi tubahamza mu messages zo muri umutsinda ka comments ziriyaha YouTube channel yitu ntuje kubantu jushoma amasomo ntuje gakira mbwe tubaraganisa ngo byona ntuje kubantu bukora abo kuba nishonga bwinchiterya twinaha oweshemwe and Florence Kahamba ijashendekerezebwe oweshemwe Mothers Union Coordinator ahabwa oburiso bwa kashaka oweshemwe Morermari ariyaha no mwishyo wa Aunt Florence Kahamba kandi yorukumuhera munungu kumuka umukorere cyangwa munonga magaraje ntumusimba munonga ariyaha oweshemwe nyamwiza Sara amujja Sara ariyaha okuruga Katoma nawe owejashendekereze oweshemwe Aunt Florence Kahamba no manya Aunt Florence Kahamba kwa kubariyaha timu yona neberya indeba Dickens nibesharinga abo kubaza kumurekaha no muntu mukuru munonga kandi abakunzire bona radio yona staffu erohe kwineje abo kuba nabakunda munonga nko muzere wabo mbwenu watagambire kintu cyukuru munonga nimanya bari yahero bategira amatu okuru umusheje akakwatwata kansa yahindire tanka kansa nk'izina ryayo tandikiraho kama simwa weshchekeke kitwaheza mbwenu twagira obushere burungi bwo butetsi renyondi omuntu wo mutetsi munonga kashangwa tata nantetsa munonga yes nashwerwa omushiija yantetsa nk'oku nanimbagambira nambwenu nyowe tinkumanya mwaga kandi tinkumanya na hati ntaha ningishabira tinkumanya nagambirwa kubi n'omuntu yangambira kubi ntetema mbwenu ntaha ndi omutetsi konka ndi omutetsi wa Yesu mbwenu twabire turi aho
kibanza cyo kubanza twariga kushoma nyo n'umwami wanje yatanaka nagira shi warwara omushuja tomushuja nimpura gutarumu ntatina twamureta twamuta kunu yambarra owa Dr. Mpaji ko yamurebire yaja atine kinateeka atumutwara ensambya narumurago obwo mu mazima omunshaho yitu tukatwatsigaza mu 13 ahabwokuba tukatwarwa mu biro bikuru 12,13 zonka nizijuka yes konka bambe kanyine munyanyazi umugenzi tayibwa n'abakuru banje nashaba ekyo mugisha abojo bitu babiri bakaba batandikire gukora Edmund Kamanyire na Nicholas Ntachirwa kandi nabo bakaba bari mu nosi konka nagira nti Yesu ntiterera abana banje abesumu mwebi Yesu ankorire nibitangaza ntiterera abana banje Jesumu ntubije barebishe bo kuyaba kunabire ndiyaho ibiro bibiri tiyakwatwa kibanza tinamureta umwirwaro yes yamutumwe aha drip ibiro bibiri nabicura bombi omwe ngo bakaba bajyangwa aje Kampala mu rukiko ondijo aizire kwakira documents ze zone bazumutumire kunakirebire cyo nacyo cyabe cyo kutangaza bahikana bagira mama ko tashemerirwe nti tata Rwiri mbwino bonora kumukura umwe mwitana tata mama yes birukangana baza omukishingi bamushanga drip bashanga okutanaka kuryo kw'amaani batandikiraho na tayibwa twaza nsambya twakira ensambya bamukebera byona aha muheru bamushemeza munonga bashanga pancreas ye erwire kansa twatandika orugendo rw'okurwaza mwene orugendo rw'okurwaza narwo nindumanya naza nsambya naza siminti konka ndwaza na Yesu wanje mweta ubukagura umwakashe ekeri 2024 next year naza kusta imyaka 20 afiri narwaza aza nawe yambera umurwire murungi wogumisirisa narabo mucyo kurwaza nacyo nakireba kurwaza umushisha kuyargaho yajya atahazana nyenda ngo tutahe atarjo mu irwaro ati kandi katwakimanyire ngo ni kansa ati ninkora cha twisha kunuya yatandika kuzaha chemotherapy yaza chemotherapy twabire turi aho omukwezi kwa 8 ibiro 5 2024 omushija wanje yagenda nimweshongora oriyo mikono ya Yesu tagire cyatina kandi obwe nindira yansibuze ebigambo birungi ekyo mugisha rahangana gwe yagarika yandetera bubusho bombi bamukwata hamisho izoberi haza ekitaha nkitusasa na hati nambwe ntibakaburwa ku kigamba no kureba uko yona hitwarigire ni babiri binje bimwe tunabigamba yes hati bakibabaza kutuhika aha bwo kuba umwana watungira umushara gwo kubanza akamugurira inkitu
kandi uwo sitani tekure twaho nangwa abishemwa bampurire ngo ni sitani neisho miringo mingi sitani yakura nkara nara nataho izuba ryo kurra nataho ikiro cyo kurra abantu banje bakija oba abanyabuzare bamba abanyabuzare banje ntibankunda oba ki ngira ntibita umutahari yarankara haza ntara haza sitani yampeza amatsiko yakumara mani yangira ngo aba batakakweza kushoma tubakuza kushoma ntubweza tubakuza kushoma otyo atumwe noza kushaba umunyu ntaza kuniza kushaba umunyu noza kutere muko nariyo ndeba ko nkuza kushaba umunyu kandi kaninya nyanga kushaba ndeba inshoberwa stane ganira aba bagira ngo yafuta mu ka box mwene yafuta mu ka shonda yankozesa dere ndarampembere tara dere nataho bwoba bantu mwe stane nereto bwoba nagira ubwoba nchira bataheru ngira ubwoba nshohora ngira ubwoba ngwene sitani yampiraho nagarika sitani yanyihana umukanisa hati ahina kubeni nchira uko nayo yanyihayo yakwiha umukanisa ngwene ukishemera waki umwami wanje akiyabiye na angurire ninyishwa nkajya ntinegesha hayabira angurire tinkigaruka kujujwara umwena no ukiza kunaba ucyo tubita mfaki utuwa gumeraho hatabone inaba ngo ndebo mbwenu nafa n'umuhurranyo wonkafa kunabire ndiyaho namara amezi 8 ntakashuhire ubwo umushije ahereze kufa namara amezi 8 ntakashuhire kunabire ndiyaho narwara kimwe nagira na rasha hambiri nabakubi hariho umushiki wanje Patricia wundi nyine ntwara Kampala yeyija yanyakira yantwara Kampala mbwe no mbigufu nzo mwirwaro kunzo mwirwaro umushawa ndeba agira ati mbweni bo mukazi we cyorwire ati neki nateka atakancebiri ati ro bakwiyeho stool ati bakwiyeho urine ati bakwiyeho blood ati nyinshi akarundete results nuko nagenzire bakabihaho mukasheshe nkarita results kunazishikizaho yajya ati kandi cyeco konko mutima gwanje ndikujyanta bishi kaba bintu batukebera bakajya ngo tutuyine sirimu bwene girashi biha umushija akansigira sirimu rero cyo nacyo zaho tubakankebira cyo cyonga kibanza kimaraho mwingu yahirize yajya ati mukazi we atoboyizira hankurebiri ati mwenu bakukebera ati kikuru cyona atoyine stress ati niyeri kugirete ati niyeri yo neza kwita ati kandi yashiko mu stage imbi yo kunama yo kutundama akasha ngo hotel stroke namureba yazaho yagamba ati kanshege rush ati kanshtoreba kuba kugambira kibakugambira kamera ati mweno gwawo gukagumiza muguzire guta gumezire hatshana habanzo monyo hatshana habanza cyatu mwene hati ubundi ni yegirash atorukubi nagumani mureba ati mweneji stress iri kusheti nte ati neretwe ibintu bibiri ati umwana wawe yaba kudisappointingiri ati narishi umushisha ataba akazi nkahati umushija yashwera nariki yareba nara yajya ati ninki kawara ntomushija ati mwene atafire nte atakafante yati yamara bwire kintamezi 8 hati mwene ubwo mushija wafire ni wakwenda kukwita nayo ukamukorata nanye namureba nagira
ati mbwenu mukazi we ati tukugira ngo orwarize oriyo noronde embazi oriyo noronde ekyo kumurwaza kikuburire ati owafiire ati rero ryaha buzima oryaha muntu owafiire yandeeba ati rigaha muntu owafiire akafa ahumurege nanye namugira nti bishi nti yafiire nti ebiteekateeko byangye nti biiha areeba nagumiza munindo agira ati close that chapter omwiraka ruhango ati close that chapter you close it ati kyakitari ekyo nooza kufa ati manyeho ekindi kukugambira nanye ndi omushaho konka ndi afu atabwo ko omuntu kwakwija omu magara g'ensi egi haine okugarugamu ati kandi niiwe ori afu mbwenu leka kufa utakashikire obwire butakashikire ati nangwa sho kufa ogwo kafiire ati iwe nobaasa kutundama ati memory esanguke ati mbwenu ofe kubi areetera abantu obusaasi bwarengesereza mwena ngira ati mbwenu atotaahe ati rero ati ogume noreeba TV ati poroguramu enungi abona aka TV kakataruho atoze omu bantu ishobo ndyasiiba omu bantu atoze obushome bwa novozi kebyo kunahikire omwoyo arikwera ntakarugire omu maisho ga dokita namugira nti haza obw'okundeebera aha ndi owisheemu nti mbwenu mbe ntakamanyire ekikwenda kunyita nti mbwenu obu nakimanya naza kukishabira omwiraka ruhango yandeeba ba dokita nabo nibamanya okujunwa yangira ati mbwenu kuba orojunirwe gye buzima torugarukaha ati konka kuba orojunirwe koyakoya ati oryagarukaha bishemwe mureke kujunwa koyakoya na ba dokita nibakimanya ati mbwenu oguma omu za fellowship ati oguma omu kanisa ati mbwenu noija kurugaho noija kukira ati iwe n'amaani guwangambisa ati noija kukira mbwenu abantu tokureeba bagira ngu orufuniye fitanisa konka omushaija waawe buzima abampurikiize kwari kufa aine ekicweka hihi ekyarikugyenda nakyo munonga ahabw'okuba k'okushemerwa otukuyabariho ukashemerwa nawe ukagira eki wareeba okigira eki wareeba ekyakushobera tukuyaro nkakiranawe haza akari omuntu okumpa advice z'ebintu bingi mbweshku yabariho yatakumpa advice egyo konka kunarigira omu maisho g'omushaho nagira nti Yesu nijuka eki nayeraganiise yaheza kufa eki nagize ntiija nti take over mbwenu nagaruka namweta then nagira fellowship eyanyihireyo agaruka omuka wagaruka omu fellowship konka nagira Ruhanga nakuteeraho buryo nanaho orakirire munonga kano nibaryeija n'omukyara we bakaba bataha nibagira ngu turiyo nitukushabira mbwenu kundugayo okwo ngira nti bishaaba abanshabira barahi obwo manyana n'omurufu mutabani wanje Nicholas ntakirwa akantambikire esimu nubwo zabeezizire kandi ndi omuntu w'okubanza kutunga esimu ondiijo akariho nawe aine ekisimu kitu kyenanka kyawaya mwene ogwo antambikira esimu kawantambikira esimu shi ati nyowe okundi agume nateera nari twateera omijaka hati ebindi birigyeho tugambe esimu yagimpa nambwene ebingi nkabyeyegyesa nanye nkantarikubya omu bwenge mbwenu kano nibariija muteerera angambira ati turiyo nitukushabira mbweshikanyije so nyija nshanga aineho abakyara bakye aineho n'omugyenzi Kamara Stephen Kamara mbaturira bashabira ndira haza banja ngo rugwa hamuheru mbwene ndira bashemera Bible
mbwene ndra bagira mbwene ngaruka ntebekana nkora ryaho raze netara nyetiisa ofakazi nyetiisa yes ngarukomuka itaranjiraza mbwene tarakunjiraza nyekirotingira boba ntandika kweshongora nk'ebyanje byenyini kubwa bintu bushesha Yesu yagaruka yanyiyoreka wewe nka iraka ryangira ngushoma Ishaya 5:4 umushororongo gwa kana Ishaya 5:4 ninjaniza kubashomeraho yes umushororongo gwa kana Ishaya 5:4 umushororongo gwa kana amukama wita asimu Yesu nahagira hati eryo nira katine nangwa no wahanyorekiri eshkor kwetisaje oyorekwe bintu byinji okeshongore cyeshongoro cyukwatsa okireba omukitabo cya Bible mukama katwaraje yatusigira Bible ninkunda Bible oyihamwe cyakwatsa mbweno bahino wakwashoma hagira hati utatina aha kubatorhemuka abo kubatorhemuka utashoberwa aha kubatoriyitwa shoni abo kubatoriyitwa shoni kunaheze gushomaho nagira ntarahanga wanje kani woriyo no gambashi koriyo no ngambiro tufurora utatina aha bwo kuba torihemuka utashoberwa aha bwo kuba toriyitwa shoni gumizama kureka oryayebwe shoni zo butsigazi bwawe kureka oryayebwe ibyo byone byoraberemo kandi kijumo cyo bufakazi bwawe kandi kijumo cyo bufakazi torugaruka kukishuka nashemererwa nagira ntayibambe ntineryizina ryo bufakazi ntibatarija kurinyeta kandi nda kubasimira rahanga omazina menji agenyine tariho wanyetsera umufakazi ndiyo wishemwe radio yekanyeta amazina mingi umwebwati omunyeto mama anti kaka ebyo nashemererwa gumiza murebe ebirahanga yangambire ushorongo gwa gatanu aha kuba umuhangi wawe nuwe baro abo kuba umuhangi wanje nuwibanya na hati ni mujura umuhangi wanje nuwibanya rahanga wigurness rahango wampangire rahango rukumanya nuwibanya mukama w'amahe n'iryizina rye kandi orkwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wanje nkimuka naye panka tendereza Yesu ori mwana gwandiga Yesu omusai guna zizadebaza Yesu murokozi iwo kuboine baro akafa derhanga owamahe obushoborozi bwona akakugambira ati ninye baro nashemererwa sinje bwata gumizama omatware naye twarahanga wensi yona rahanga wanje rahanga wensi yona naye twarahanga wensi yona nuwibanya efaka zeziryoku imwe mutashoberwa imwe mujunweje itwe twino mushija witu nurahanga wensi yona amina kunaherize kuhashoma gumizamu nawe ogwa mukaga aha kuba mukama akwetsere nko mukazi otsigirweho nkansigirweho uwo mutima gwe gwijwire nako omutima gwanje ukagwijwire nako nko mukazi oshenzerwe akira umuto nkoferirwe abo kuba nkaferwa nyine emyaka 4 nkoferirwe omushija ari muto nuko ruhanga wawe arugamba nuko ruhanga ruga wanje arugamba aha kuba mbire nko
ngutsigireho akanya kake konka akwa Kristani yanzanireho konka ndi yakutarura konka ari yantarura aninire imbabazi nyinshi mukama kanjirire imbabazi akakugirira imbabazi nyinshi ezitakarebwaga nimuka nashemererwa mukama yagarika yanje ati nkwinire imbabazi nambwenu nyo munje yanje umwe inkweshanga mundi nyenga abantu bakimanya nkagira nti nyowe tinkararaga munje nyenga nyine rihanga tatitu imwe mbabari nyine rihanga mwana babiri nyine rihanga mwoyo rukwera bashatu nyine herya bamarika rinyetorire ryo to kurubara hatazaho furora otyo mbyam ubusinge butaha rero nkibani nyigura amadirisa ganje mwene hati bakarinyeterera hati ndika bakanyeta n'izina iry'embabazi rero ngumanye ndeba bwashesha kama wanje imbabazi mpurire nyeshu naho nshanga mpurire rero ntandukanye shongora nembabazi eza Yesu oh nembabazi ruhanga witwa inembabazi nebindi yinama yabikora nagira nti mukama kambe mfakazi yawe namushaba nyemerize mikono nti mukama mpinduro mugasho ntinjiro mugasho harinya ntinjiro mugasho abana banje ntinjiro mugasho kanisa yanjye ntinjiro mugasho hihanga ryanje manya ndiyo wo mugasho nyowe ndiyo wo mugasho mukama yanyawe nakwejo yona yampinduro wo mugasho nazo mukanisa yanjye nabo wo mugasho manyo bundi ya kunabire ndiyawo hijo bururu hirakaririya ryagira kanshika bagize ngo gumumbantu mbwe nayo kanzeyo ndebe bitahayo ubwa government ndebe bitahayo manyanka shora washabo obururu obunatungire burya bukabutaro bwanje bukijurana deri nyono muke ya tata naho mpaho aritendera himbire ndi ito tugira tutogo oba wa Ruganda ki oba wa dini ki mbwe nyonka nyenda kubagambara nkakaruru ko musiramu wena kakakatakuza handi akumya katuruki kakakatakuza handi akom protestant kandi acyo cyone okwata muki nkani nsinga abantu obwe kiri kabwe hitendero town council abantu bashoberwa hato bote buryo mbwa primaries tukigaruka haruburiya ngumwene horo kubaso wishemwe nyenda kubagambira nabishemwe nibatuhereza bururu bwinji ahabwo kuba tariho bukamo butargarra obwe nabwo nategeka emyaka yanje mingi ndiyo mwebembezi konka bambe ahabwa stress eriya inabire nyine narwara shukari na pressure narwara shukari na pressure nabakubi irakari yagira tukarigarikiraho nayo wa government nareba yebinarebereyo konka kabacha plain konka ngo wazindeta kwa kutengetsa ibega mayana agarakaye manyo bundi yahandikiye pastor wa movement otyo ubwo bakaba takagishazire mu wegombora nambwe nyine piki ya movement mukama yakore byanje ugine yero ryo nojuvuga ndiyo ninjivuga rero bundi ahabishemwe ninkunde bintu bibiri kuko nanabagambi ninkunda Yesu n'amagara ganje kona amina kandi hatari mu buryari hatari mu kubanganisa nabampurikiza bo kumanya n'umumanya icakabire ninkunda okushomesa manya mushija wanje yafa manya bampereza death gratuity manya nayombekenjo nkekishikizo ki nangwa naenda gurita kakonka kuna hikanta kanyombe chenjo hari itendero nkekishikizo ki
mukama yampwera n'abana bashangano bakora banyongereraho bakwe mukono omuritendere tinya nabandize vasatayiro wanji obwo konka nyisha kunuyo fellowship hasa nagira mushiki wanje Rusi umucyara gift yagumana ndeta nishanga kanone barija no mucyara we n'aba Rosabita mbene jo group yona twine group yitu ehamere nishaba rero nareba amana go mushana nzakora kinakora mbatera hamushana nzakora kinakora mbatera hamushana tushabira amagara ganje gakira gatyo bana nakorera rahanga yakora ibyanje mbwenu tinyine kindi kinkubagambira nimbagambira Yesu mbwenu ndiyo muntu tinkubasa kugira nteke neke tinkubigamba ngo byahwaye bisankoreire kandi byanyorekire kandi byushabiri kandi bikababyo mwari kunabire ndiyaho nagire cyetengo cha radio nagire cyetengo cha radio nagumana nyant konkashi Yesu ntona buzima to kureba ngo ntwetenga radio nayo ngineho bushuruzi ntoku konkashi radio nchireba binareba nkonkashi radio nyine kunabire ndiyaho nahura radio ahura radio netaham Dorothy bambi yanjira tumbitu hatumamante atechota hanoshabira atkanosha kija kushikira ntenenchish atkanosha twagira radio radio hash at radio atkanahura radio revival chenda ni shatu katonye zibiri amagaro mbwijire nte ntingambira ture haije atawugikwata kweza kugikwata mbwenu kashemererwa amina nashemererwa natendereza nakimanya okwihobo tinkihamuga muri ako kanaka hati ntandika nyenda kubaho bujuruzi obwa revival hati revival nekigambo cyaba abazire banje ekibajunirweho revival hati no bunshabira radio nkanta kumanya izina nibaza kubarya jetariha mwene kumpura revival wanje ngomoka kiterera cyumwe kiteba hato umurya muruhe shara zanje amina nshabira radio yeji nshabira barijeho kugigambiraho nshabira barakoreho nshabira kwihara ba manager nangwa na reverend habo wagenzire nangwa no guyugiri hortaraka mwena kandi bamanya mazina mwena numukimanya haza mbashabirana no mazina ababire bazaho imwe ntakabama mbona bataka bamanyire ku kampandikizina handikiza nchuro nahura mpandikizina kandi ngarika mushabira mbwenu nintangara mu yarkwere kuna abire ndiyaho mpurro muntu na ndamutsi hati omukikuru witu omwibwati Florence Kahamba tibiteje nkija kubakita tibitegerwe diyo kayaza kube yanje kayabe yanje kuna abire ndiyaho shana nguno waruwo kantar kumanya kuza kur mpurra abandi nabo banyeta omwibwati anti omunyeto bankubiriza mwene shemererwa kinto kitaha mu kijura mwene kijura konka bambe ngira Dorothy yes uwe mbwene bur fellowship yanje abarumu mbwene simarahanga mbwene hato kureba ngundiya ndiyo ningambire nsi yona ndiyo ningambira bampurikize nimpamya Yesu ko ari yo mujunu wanje nimukunda nimujura nimpura shemererwa amina shemererwa bwa radiyeji niko kubashabira ngo rija wena agambe byarahanga akore byarahanga
nebyoma yoshe byoma banimbishabira nimbimanya konka ninshabire byoma rero nshabira n'emirongoti mbwe n'emirongoti nimanya heri hariho bwano ije mano tahamu na twantuganira ahamashanyarazi ogaga enda kutaza wena hariho ikigambo cy'uwangambira hati ndiyo ninkireba ugira utanshiranga atariho utumanya nyowe utangarukamo gagata kubasa kuba wasitse hoti noshitamo mu ntebe ikintu cyaterera ibiranga tendereza Yesu Yesu mwana gwandiga Yesu omusayi gunaziza tebaza Yesu murokozi bwenu hariho ebintu ebitwire omu magara ganje kandi ebindi kusiimira Ruhanga hakagira atotarigiri ibanja ryona aha muntu wena atukwihaho ibanja rya rukundo mbweni nkunda okukunda kandi Ruhanga n'urukundo munonga kandi oguma mu rukundo naguma mu Ruhanga n'Ruhanga aguma mu rwe kandi nashoborekirwa Bibure gugi yaguma neshobora ekikumbaho cyona omu rugendo rwanje mutagira ngo utinde bikumpikaho nibimpikaho nko wishimwe konka kwakwije kishikirize aho naho ese muneba yatirwe nyeshongora ekishikirize cyona kucyara kushikeho cyakushangora yo mu ruwe kikwija kubasa Yesu niwe kwija kubasa kutebekaniza aho ndigaho hakije kindi cyantabura mpuriyesu kandi shikano we yakegambira kakiho mu kanwa atimwe abarihire n'abaremerirwe mu ijari mbaruhure ecyo nacyo kizaho kinshemeza kimpumuriza eshi Yesu mpumurize nkibandyaho hagire cyanshobera mpuriraga iwe kandi shi kanwe yakwiza to mutima yanye tarushoverwa rero mwe nkishasha ngira nti nangwa nyonkacira nambwe n'abashukari na pressure nyonkacira ahabwo kuba bunabenye ndakufa nuburiya konka hati nyonkacira nobu yakunyita nimanya hindukuza munonga habwo kuba kahandaganas hatumana naza kubatebekanisize emyanya hatokwa hinaza hati nimwe niyo muriza nobunju nwanketisa nkashoberwa nketisa nyenda ngungumo mu muhanda ahabwo kuba niwo muhanda n'amazima n'amagara ubwo muhanda guri yampitse yo mukamawe mukama witwa Asimu mnonga nashemererwa amina ego weshemwe Aunt Florence ninja kugaruka ku muhereza yakanyo ko meisho tukimwine kandi no twatahise mu studio za Revival Radio eberahanga mukorere n'ibingi munonga umukayikoro guwe nkaka kubena inda ningirisha hashananka umuhereze nkeshanka ina nari 5 ayimare ngo gakonkesha hezi zone ko mujungu akazitaho kandi ni kuzikuratara nko kuziri ntukusima mnonga uko mention ninja kwereza yakandakanya nonka nanyazire ngo nabantaba tubahereze hakayisha shome messages zabo na twakire n'amasomo make itababaransinje no manya bantaba nabwo ko butabaransingira ubundi mbateka ngo ubundi twabafaho konka bakunda mnonga mwe bari kubayo mbwenu uko kutaya isanka Aunt Florence Kahamba no bano expecting ngo najya munebaho konga to ine cyora chikore katshome messages abarabara WhatsApp yitu omontogu bamweta sasa priva okurugarba yakashariya nasima mnonga obujuruzi bwa najato mukamasimu shira kamanyire nagira ati is my name kandi mwebare mnonga ba Revival Radio ndohomba hurikize okuruga wakiso thank you so much yana kusima mnonga oweshemwe Aunt Florence Kahamba ogu no weshemwe ntijure kabugomera ndeba rya nagityping a message konka nagira ibiro ready ninjare ndije yana yongeraho konka yangira no mato atwagambira ready ngo no mumbu wagurire radio
hey anti jere kabugumira no kamugurira radio mwena abagamba ati ko kuhura revive no babeyi n'umuntu wetu mnonga kana we no muzaire wetu ntukusima mnonga kana utarga radio utaramyize staff yawe yona kandi neberho okurga kashaka girls anti basima mnonga teine bugarukiro mwebare kubayo najurira ebwano gamba byona kana kusimira kimwe weshemwe anti jori kabugumira muhechi payasi twakureba okurga kariyenje nawe yanasimu bujuruzi burunjobwo weshemwe Aunt Florence mukama muhomugisha tuwampereza amazina gawe weshemwe konkaye bari mnonga gumisaraza David mwine yes gumisaraza David okurga Rw'Amagara nawe twakureba yebare mnonga yanasimu bujuruzi oguno bamwetoha bamweta mugisha Alfred omburuzi stock farm bambe yebare mnongo omburuzi nawe yanasimu bujuruzi bwawe okay oguno bamwetoha na bamweta ahimbisubwe collecti aroho kuruga kashekuru okay kitagatashima thank you so much yanasimu bujuruzi Marioni kati chacho Viganda nyachara oriumburuzi nawe yanasimu bujuruzi yebari mnonga mukama simwe oweshemwe Anthony nasima mnonga kandi yanajangwa mugarikire mu mushororo ngwogwo ningira nuguri yo gwaga boshomira umukubanza kurwumurishaya yes atano neina ayagwakana ningira weshemwe wagura umushororo gwamkwataho guri yo gufakazi gwaguri umushororo mukuru mnonga hirda twakureba yebare kubayo mukama chikwera umuca yanakusima awujuzi bwawe hata hariyo rungweno messages ezi okay mauda twakureba okay newe yebare Agnes yebare kubayo yanasima mnonga obujuruzi bwawe okay yebare mnonga ogunoha ogumuntu noha obujuruzi n'uburungi mukama no wamane ebiro byona ogutwikiriza Elvin yes okurga mu rembo Rw'Amagara utaramukiza mukayikora na family yona okay Jacqueline katagira okurga bwizwera na waro haturikize yanasima obujuruzi bwawe mandijo noha ogwabare Zaida yebari mnonga okubayo nawe yanasima obujuruzi Benz Lighton twakureba kurga cyabandara nawe yanasima obujuruzi okay yes mwebesa message twatakagirebere okurga rwebshuri yebari mnonga abojuruzi bwawe okay Immaculate nabasa arahaturikize kandi nawe yanasima obujuruzi Edith aruhaturikize okurga ruhindwa ruhindwa eyachakabunga omurukiruhura yebari mnonga Edith okuturikiza kurwoko taramukiza abantu barahindwa webare nokunda revival radio ana kashaka arahaturikize yanajata Aunt Flora ebari mnongo obujuruzi and peace isingoma peace isingoma hey auntie omubwata nakushemerwa okay anto wawe aroha buzima mukama simwe mnonga abo obujuruzi nayebare obujuruzi burunjo obwo mnonga mami wetu anorini kachika aroho Night Florence mwesugwa na warho aturikize nawe yanasima obujuruzi okay Reverend Fred mwesigi Charity Orsens Greater Bushenyi arahakurikize nawe yanasima obujuruzi bwawe mnonga haleluya obujuruzi bwabonera Wilson gumisiriza omburuzi
kagaga chacho Uganda yebare mburuzi asa kachanga bayo yebare mnonga okobayo kandi taramkiza abantu boko bujuruzi twa yana busima Alex Omutezi wenanga nawe ariho kurga nsiche nyametanga nawe yana kuturikiza yebare mnonga yes izindi katuje tuzongereho izo zaziri za WhatsApp mbwe nuweza tuwanotera kandi nuhuru muntari ya mzindaro yes na sasa la rojazi yebare kubayo ogu abana zino comments zaziri ya YouTube yitu ntubasima mnonga na sasa la rojazi na jatu God Bless Survival Radio Rita Ainembabazi nawe najata I'm glad to be part of this program yebare mnonga Rita Elijah Stewart nawe yana commentinga abana bakustreaminga live abantu abana batamudata yabo batamubwire bwabo kureba mbwe naba ntubasimira kimwe mnonga na yebare patience yebare nasima program najata mukama simwe Anthony abo bujuruzi obwogo oweshimwe mukama nakora ebyembabazi mazima n'amatovu erindi zina kariyagoma n'amatovu yebare bambe konka mugume mustera hayi murkurga nacyo nikikuru munonga bukuba umuntu akama yahokurga Bless natukunda aruhaturikize okay Bless natukunda Alinda Samuel from Itara Rw'Amagara yebare kuturikiza Jotham Tarimwa umusheje gunashansa n'izino umusheje woku Jonathan Tarimwa yebare kubayo Sasirwe Joan twakureba nawe yanasima program agasha yes agasha Rugarama yebare nawe okuturikiza kandi yanasima program nasima Mrs Florence Kahamba abo babuze burungi na rukundo yayine naja tukunda sente nakachukuna yebare munonga turyama hachi Stanley na waro haturikize student of Vancouver Western University Kabwohe yebare kubayo Elna Diaz go arhaturikize kusasara nawe arhaturikize Tronchoshela nasima munonga program za Revival Radio ahumza Ivan arhaturikize gunawe yagamba tubashomeye umbaroma shura munana kutandikira mshorungu ogwa 28 yebare Ainembabazi Peace arhaturikize nawe yanasima kirabo yes ariyo anatereba umuntogu natereba kandi naturikiza mbwenu yes yebare kubayo no kutureba kandi no kuturikiza natumanya ana twatwamurebire yes natwatsa Victor yebare mnonga nawe yana commentinga Arinda Rina aruhaturikize kandi natereba kusasira nawe ari natereba ni Msima Jacqueline yebare mnonga natukunda Doreen yes nabandi nija kuba nimbongera Roy Beautiful arhaturikize nasima omubwati agaba Edith nawe yanakusima Edmond Kamanyire nawe yanakusima abantu kandi benshi yes mbwenu ntsiza kuba ntubongeraho katurebe kutwakwakira abamasomo nabagumire mbatera kandi baba baruho nabo mbenda ngo bakabasa kubambara bamu bagire icyo bakomentinga wa program eje n'ubujuruzi bahura ahari 0 mushanju 8 umukaga 9 hamwe na 0 mushanju 0 ina kaga ni mushanju na mukaga 3 urabire waho utagambire hello yesebo twakwakira wisemwe chendeza radio yawe asimwe Yesu Yesu mburuzi baguma hamu mazima nasemerwa ubuzuruzi wa Flora umubwati wamuhura mazima ati yayengera kusomesana n'abandi bacyara yes arukusanga baryo mu kusoberwa beyinamirire kandi nitwe yatwongera bako umusoro ngo isaya kanire kwa mukagwa yes wazanka ishumburuzi bambe sorry hello
watera meni hati kama kweli. Hello aweshe hello wanje Kateria ya terra garkamo amazina gawe sebo rutoto rutoto yanka sebo oh twakwakira ku Rw'Amagara hanyuma nasenera guhereza bwe nanjye nandera kubasima nindera gora ubuzerema birima ko nkabambe hatuwarabamo namwe bari kutereza amina wani marare amina utaramukiza ba rutoto Rw'Amagara kare twashemerwa munonga ugamba newe shejogu arahari munonga. Hello Revival Radio amagano mbishire ntagamba no hasebo kandi waterera nkahi nambazira mukago buni mugashujoje nkabutusha mwenye nasima buzerezo bwa anti ni mama na kaka mwenye nibyo nabugati nasemerwa munonga bwangara mu mbabazi amina mwese ubwo mukiko doka agomba kubisha abantu Revival Radio munonga kandi cyantagaza munonga no kugira ngo no yagishabire rero mukama muhereze byakwendo mu mfegi amina amurindero mbintu byo namuhigabire mikishambwene okay bigashemerwa kamurebere rutanashirito akiri gito kama mukoreje kutangaza kama naza kumutirindira kana amusitse hati aha kare ko nkambwe nuko ratero cyendeze radio. Hello Revival Radio amagaro mbujire Gari marundi ono kugonza Julius Tegeze takova Yesu kugonza mwebale program bamwe ibare kusima ego omukekuru wa muhurra muurire mukamamba kubisa amina yaise na tekwase kigambo cya Rwanga nibo businzi munsi okay yabare ego kare sebu. Hello okay hello shema Anthony wanje wishemwe ogun omburiza mugabe Ronald omburiza mugabe no makuru gahone kibi shemerwa bubiro amina wa muhurra abesiga Yesu n'abasinguza no abasinguza ubuzima amnonga cyashemeza mnongo kugira ngo wabo inecho yes okay yes 0 umushanju 0 ina nkaga nemwe ke leta nkuterereze chinteki yes then abasekwa natungaje. Hello 0 umushanju 0 ina nkaga nemwe nshanjira mukaga 3 nino rabire waho okay atshikora bipinje kandi notateganisa abandi amagaro mbwijire twakwakira ubwo nkakurutanya mukumana teragaye gamba yes yenda kuzimu mbwato go naibare kuzimanzi kandi yagesa n'abacyara abantu kuba mureberaho ayibare munonga yabare munonga sebo ubwo yakora umusamare katunje abandi nkabashatu. Hello wanje sebo atanakurage sebo amazina gawe okay network anoza kutsasira yanga. Hello okay hello hello Revival Radio ishemu kama simu hasimu yesu ryo hakando waterera nkahi gwanazari yakurwa kiba kamushoko na yibaro bujurzi kurga kamshoko aha siba buserwe henda cyantamba ngwino neiba neiba wenyine na muri nangu namanyogo ndana yebare kusima radio ntujikunda yebare kujukunda
amina kare sebo hello okay hello alo aweshema twakwakira yesaro yes tukurire kasimwe asimwe yesu nashemererwa musho ntabwo bujuruzi yes zonatenda na mwenda wishemwe n'ikorasi magezi cy'abayishyaka kindo shema nashemererwa mnonga bwa mawe yanjye nyakoye kuri yanjye audio ahubwo bujuruzi burungi mnonga kandi ubwo abantu bugaruramwo amana kandi ntibugaruramwo amasiko kandi cyashemeze mnonga no kureba ngo urahanga ataramuhindurire fakazi kakamuhindura umugore musya aharubaje rwe ahubwo hano ngo kiyabire nashaba mnonga kuyahereza umushija kwamwe mwese yagiye atarahanga nshangere ujye umushija wanje aha matungo ganjye aha abana banjye umuntu yanjye konka abantu bingi noraba ngo icyo kikabarema birukangira umugenzi konka ubwo norango urahanga kabanamba yo kubanga aha rubaje rwe yaba munywani we tarayenzere ngo abantu benshi basanywani be konka Yesu akamuhindura mu wese okay yebare mnonga hello gagara mama hello kama asimwe yesu guno gambana Patrick kurga kigaragara Patrick kigaragara wa munywani wanje Julius begumya head teacher wa manogo twakwakira sebo nabanza kushima kaka witogwe ahubwo yatereza ubuzuruzi umurungi munonga yes muno wezo bwamamaza no mwegese n'umushomesa naye bare munonga kama kandi amurinde amukorere bya kwetengo magarage okay ye bari munonga hello Oshe mutwa kwakira Hello twakwakira nyabo Mukama simwe asimwe Yesu Ako Uganda wanji Oguna ayo warejea mkuruganya kitera kato Uganda yes twakwakira Nyenda kusima antu witogwa obujuruzi waburra bwakwataho okay ye bari mnongo kutukunda hello hello sebo hello twakwakira sebo twasibo sebo nsibirege ningamba no hakandi waterera nkai gamba na John Mategaya Nyenda kusima Florence habo ubucuruzi Burundi kandi abo kugenda rungi okay yabare mnonga tugarike tushomeho bwa messaging kabusha tubuna then tuja kureba kutara kwenderayo nesu mu nkayibiri tukaribu kutwakubaza kwantu tugenda ntubanga bangura no manyesha hano koko twene kitarachukore ogumba mweta amanya Florence kurugamba rana anti yebari mnonga abo bujuruzi kandi yanakusima mnonga waswa Moses nyakigera okay yebari mnonga bujuruzi yanabusima okay Monica Simwe Mothers Union leader okay yebari mnonga Mothers Union leader abwa okusima omukai kurogo naye barabwo bujuruzi areni mwebaze okuruga mu Garcia yebari mnonga areni okay thanks thank you for the testimony especially parenting okay God fearing children especially awishe mwempumbya Dorothy yana kusima mnonga abo bujuruzi burungi kano kuriza abantu mukutina ranga kukira mnonga mushiki wawe awishe mwe Dorothy mpumbya ogu nibamweta tukamwesiga Arthur n'umushomesa okurugantare munywano wawe kandi kugamba Arthur utagambira umukazi we awishe mwe anetkengoro no wagwisa kagwe mwebere kubayo no kutukunda mnonga Lois Kakoba nawe yaroho
aturikize mugasho George okurga kino ni Rwampara nawe yanakusimu ab'obujurizi. Okay, turiyo nturunda ezindi message ni nyingi munonga. Daphne okurga Kitoha, Daphne Kahoko, okay, Junction. Okay, yabari munonga inembabazi Brita twakureba nawe yanasimu obujurizi. Pelezi Chunda yanasimu obujurizi. Tumusime Peron nawe okurga Mbarra yanasimu obujurizi. Diane ningashi Diana okurga Kashaka nawe yanasimu obujurizi bwawe. Rusi omujujungu nawe yanasimu obujurizi. Teacher Getrida okurga Nyamitanga Church of Uganda nawe yanasimu obujurizi. Atujikira Isaac Kajuma ogunashoma obushaho ningashi nashoma obushaho okurga Bishop Stuart Nansing Campus Raharo. Okay, mukama simwe bonasoha tube nawe okurga Rengo hariho aturikize. Jackie Katete hariho aturikize. Kamanzi okurga Ishaka nawe aturikize. Okay, Eliabo bananuka ningashi bananuka Yesu Mburuzi Katojo Baharwe hariho aturikize. Umburuzi Kerebu hariho aturikize. Yebare munonga Marioni Umburuzi naiwe yebare kuturikiza Kasande Dorini Tendero hariho aturikize. Abantu aba atujikira Isaac okurga Kizoba mukama simwe okwa omugisha okaija. Florence Kahamba patana Rose Sabit prayer patana ninja wamanya. Okay, arahaturikize ahantu hatahiramu omushiki wawe owishemwe Dorothy Mpumbya deputy teacher kurga Bishop Sigaru Zershere. Mukama simwe munonga Anthony my brother nasimu obujurizi bwa mawe. Ogwa katwereka omuhanda ogwo kujunwa. Tuberiro mugasho and we as children we are super proud of her. Okay, yabari munonga teacher Dorothy otaramitiza abantu barshiri. Okay, mwe bari munonga yanasimu obujurizi mbamweta owishemwe Jori. Okay, yabari munonga kurga Kabohe ogu nibamwetoha Edward Maramuzi. Okurga Kabohe petrol station yabari munonga. Ari ni okurga Mugarcia twakureba abantu kandi bingi kare katushomeho ishatu zonka terebe. Pamela ariho okurga Mukijungu na kusima munonga bw'obujurizi. Trifin ariho aturikize kurga haro Reverend Bernard Mahanguzi. Okay, ariho aturikize Kagarama Parish yabari munonga. Ogunajat greetings from Mayor Kachebes. Ejino family y'omurodi. Ejino family y'omurodi owishemwe Fiona Kachebes mchara omuroda w'Orurembo Orw'Amagara. Yabari munonga kandi rizo yariyo komoraro n'omwami we mwentu basima munonga mukoro gw'omureberezi otaramukiza omuroda Robert Mugabe Kachebeze Tara. Kandi tubasima munonga ukurikiza Revival Radio. Noreba iwe Orugyendo Rw'Amagara rwaza kwika kureta meya n'omukazi wowe shemwe Fiona mwebare munonga nokutukunda kandi mukama kibahira umugisha. Mukama simwe munonga ahabwa obushuruzi ekikuru n'okujunwa. Mbamweta Reverend Asaf Kabakinga ariho tukusima munonga munywani wanje Reverend Canon Asaf Kabakinga utaramugize mu mucyara wawe ogwo na family n'abantu bambara hayi. Mukama nayibari mutabari kimukoro yone mwosiremu ijo mukaba bakambataho imikono St James aho abana bengi munonga
Mbara high school ryo ne yongera kushininga umuri ankore nangwa no mwihanga ryona. Okay. Terera ikeneji okay. Yabare mnonga. Mbwenu ati twakira amasomo asha tugonka tuyicerezane bukuba abantu basobota kumara murungi Charlotte nyongore newe ko yabare kumnonga kubayo no kuturikiza kandi ejo rukora nechamana mnonga hamwe na teacher Wilberforce. Okay. Ukurga nkai Wilberforce triyakira le areneitwe newe yabare kubayo abona bariho baturikize kandi tubasimira ho rahanga mbweno basha tubunga tugarcyo mu studios rero twakire Aunt Florence twakire weshemwe more nawagambe bwambo bibiri twendere program abo kwamza kutsasira messages ni nyingi amasomo ni menji mbwenu bindaro bwo kubalansinga bakakukiza mani. Hello wanje weshemwe arira tibanda severuta ndiyo tine shonga shaniwe na program na no wishemwe yabare kusima ugundi patient abanyamarebe yaba robujurizi tumete tije twacurega mutima yitu aje byatwahatse. Yes. Ubusinze bukumene kandi na mukama beze ndabandi bagarukayo. Amina yabare patience. Hello. Yes, sebo ngibwaje. Yes, sebo. Yabare program na Orugyendo Rw'Amagara no kurukoraje no kuruvugaje. Amina nembabazi. Bazubane mbabazi mukama kwerezo micha ogutandukanya mukugabare kashari. Yes. Umugwate namuhura hasa mpire ni furano bamurabyo hati nayehurira giraka. Wamwehurra namuhura kandi yasemeza nayo arogumanyira akigambo cyarahanga. Okay. Umusoro ngo gwatwataho bingi nayo bare mukamaguma mujunere. Amina. Okay, yabare babronka. Hello. Hey. Hello. Oweshe mutwa kwakira orunkoko orahari munonga wa mitoma twakwakira bambi ayongera kujunwa bambi imyaka 2 abiri konka ndeno hangana nyakwatirireho akwatirireho bambi yebari ubu n'ubushuruzi. Hello wishemwe Anthony wanje weshemwe demare program yebare kusima bazumana banje tandere kitonande busobo. Yes please. Asimo ubushuruzi bwa Anto gwe Florence nabushemerwa mnonga na mnongo kuhamya abakaza baferirwa basijja babo nanyo wanje akatwarwa. Sorry bonka nkanta akajunurwe bukangumira Anthony bukagumira ninyefuza mfunare naje nuwe bukabitaragumye nkuko byagumire biti icyakushimwa bwanyuma konko bwirobwe mbwene bukabe mbwene nasimo ubushuruzi obwe abo kuba hati yanagukamya abaferirwa bashiza nambwene abaferirwa bashiza babo bekwatse mukama nuwo muhazuni nuwo mushiza nubwene koko bojunurwe nuwe burucyumwe nibukwanguhira amazon. Yes mbwene namusima abantu yebari munonga. Hello. Hello. Yes please. Mubare kusoreza yebare kusima sebo amazina n'abitabyara gwadi yasanatero n'ubushike ya kabiri. Yes mukiko yagarra mu by'abantu amani bero bakaza batinye bibabe ko atege buzuma kandi be kwatira hanga. Amina abo kubaranga ngo kuba yasigara kabaro mu kimwe cyo no misho gawe. Yego naramutse batura wa Nyabusozi. Kare nawe wamurabiye hwaho ubwo katwakire wa muherute twendere n'abamasomo. Hello yebare mujune yebare sebo banyita Kenneth waterera nkahe mukabari kakashari asima mnongo ubujuruzi bwa Anti.
yes kandi nayongera gumya abakazi abarigirwaho abashiije babo umunonga akamwana witaho akacenke cyacyo Uganda mucyara wino twongera kumugumya nawe kandi no kushaba hanga kongera kwamgerera imbabazi akaguma muri ibyo. Okay. Tuendere nogo ninjira ahabwa akairi yes bright nanjangwa ro comment sahiza nazo okay agaba Edith yebare kubayo okorga Rwakatere primary school turamisa abantu ba Rwakatere abantu bakatenje to hariyo munywano wanje mburuzo mpumwire Wilson ekaya mashango ekaya kabandwa ekaya ya kazura oweshemwe karabareme n'abandi abantu bakatenje tumwe bari kubayo no kunda Revival Radio. Okay, ale ni kamwine aroho aturikize kandi nawe yanasima Aunt Florence cyasimire Sharon yanasima kurugentebe yebare mnonga kurugentebe n'amatovu twatwamurebire ningirogu muramuzi Edward twatwamutungire kukunda Bright. Okay, mwebare okubayo no kunda Revival Radio. Hariho mwishiki waha Pauline and Florence Pauline Sasara tukorana wa mbwenu we takabyama utakarigiro mu studio Pauline Sasara yanakusima mnonga anaja togoti nyine kimugamba. She's a sweet darling mother to many. Hey, may God bless her. Okay, message tana jishoma kandi Pauline shira atwatse kurga proba town mu Rubindi nawe anakusima Joshua streaming live okurga Kampala nawe aturikize. Okay, wishe Dorothy twajishomire umwana wetu Reverend Kanoni Asafka Bakinga yebare. Okay, anitke ngoro twatungire asaka cyanga kwikiriza Irvin. Yes. Aharuhemwe Fiona and Fiona Kachi. Okay. Yebare mnonga oshemwe Fiona Kachi kandi kutukunda no kuhurikiza Revival Radio. Mbwino message ni cyana gishoma kandi yanakusima mnonga nagira to greetings from Mayor Omrode Kachebezi yanakusimira kimwe mnonga kandi yabari ahabwa okuturikiza n'abantu bona ababaruhu. Okay, tugari cyo mu studios ninjira ahabo bwire n'ubwo kandi twindi kitarabukore tugari cyo mu studios terebe ukutwakubaza kubantendera program eji aweshemwe Aunt Florence nakwakira abantu ababura abantu batera amasumu abantu bakomentinga abantu babare everywhere mbwenu ibigambo byawe ebyo kutsigira abantu aba entanda eyo kubakomera abazeri abaryoko abakazi imfakazi abaroho abariyo makagabo abandi bacehwira amatsiko abandi bafererwa bashaija babona batekatika ngutuba kubasa ibarabire muni byo bingi munonga ebigambo byawe byo kubakomera entanda nko mukazi eyo kubatsigira entanda eyo kutsigira eminyeteri yo kwa hero habero kujayana kwinji kwensi kandi kwa retera benji batomera abenji bargari Yesu nikiba kiri kikuru munonga n'abarokore bagenzi bawe baroho bakurikize mbwenu uko kugira icyo wabagambira kandi bambi bagenderaho twakwakira kama witwa simwe Yesu mwebara batera amasumu mwebara ba message mwebara bampurikize ni benshi abo kuba nanyagisumu ningitera endema weni manyangwa abantu bariyo abampurikiza mukama witwa simwe bweni nyo kinkubatsigira narishentande yinkubakomera neyangasire omutima gwanje nkatamwe cyo kugira ngo Yesu wenka namara
mbwenu nka moto yanjye kugira ngo Yesu utatireho kindi wenka namara kandi ubu n'obujuruzi hatari mu buryari Yesu wenka namara omumenyeto namara omusikurufizi namara omubushwere namara omukuryana kw'enseegi namara omu gavumenti Yesu wenka namara omu kanisa Yesu wenka namara n'omu bishemwe kandi waba oine Yesu bishemwe noba oine byona nambwenu abokunjurira bariyo nahurirayo omu myanya zimutegaya ogwishena mbwenu ekitaha nikimbuzabuza omunanka na hati twine rukundo konka bishemwe bira bakaba baine rukundo mbwenu nimbashaba rukundo ngo mukundane nyabura okukunda harimu kuferwa okukunda harimu kuferwa harimu rosi nakakeko harimu rosi ekindi ekya kabiri mukunda okugaba Ruhanga abaha ekiconco ky'okugaba nambwenu Mukama akampereza ekiconco ky'okugaba nangwa nakiiha okwo nakiiha owamawe ohine nakugira ati we taine kakwate na sente hashine zanje kane z'okundabamu zikagenda Mukama kwakuzimpa nka hati okunanimbaho obujuruzi hari nyowe naziiha nkaye mbwenu kwarazimpe nareeba owakena tinkuzimuheereza kandi tinkwemerera zaburi yanje Mukama niwe murisa wanje tindikyena kintu kyona kandi kwakuziihamu takongeramu ezindi manya kunkwekomera hari ezo ezindi nazo tuzirikwija kandi ninsiima Ruhanga na n'ekyo ekiconco kigiire n'omu baana banje nakyo ninkisiima mbwenu bishemwe mujunwe kandi mujunwe gye kandi mumanye ngo watutoreine n'omwesigwa n'okukora nakora Mukama witu asiimwe nyine byingi ebi nakubaire nimbakomera konka eshaaha nizezo nambwenu ninshaba ngo batugume twihe eshaaha emwe rero twisitye nk'eitaano ahabw'okuba abantu bingi nibagenda obushuruzi bukizire bukiriyo ona shinazo omu Baibuli omu kushoma Baibuli ona nazo omu byeshongoro ona shi nambwenu nyine ekyeshongoro kyangye kunitabagarira enyuma konka kuri obu nabiire nshobeirwe kunajunurwe nakyeshongora 258 akacweka ko kuhererukayo hati kunabire ndyaho nyeshobeire buzirwe iguro butembero embabazi zawe zampumura nakureba jena nanuka iwe Yesu hariho ndijo wena uri kubasa kutumara okwihaho rukundo na magara gatawaho birugomu riwewenka mwakire embabazi za Yesu abampurikize nimwe abaryaha yabara mnonga nija kugarakira weshe Mrs Florence rukutereza eshara ntendera program yegikonka nanye namumperezeho abantu abe dakika buri omwe dakika ibiri omushyo wawe uriya naija kuramya abantu be babiri bashatu nawe kandi atarwa mu studio atene cyagambire aweshemwe more Mothers Union Coordinator ahabwo burisa obwakashakaria no muzire no mwebembezi mbwenu uramutseho abantu aba umurango obuhabuzi bwabo kubahereza Mukama wita simwe insima Ruhanga wankiriza nanye nkayijo mwanya ogu kandi ninsima Ruhanga wakoze so wishemwe Flora akanyeta nkamushendekereza mbwenu murango gundi kuhereza abeshemwe agunkuhereza abantu abaturikize ekikuru ntwetenga kumanya Ruhanga ebindi byona tukabyongerwaho abo kubo yine Ruhanga yino bwenge
oyine ruhanga yine rukundo oyine ruhanga yine obusingi kandi nimbatsigira ngu mumanye nk'omujunwe w'abantu boona abakorera ebyokutangaza nani ntwara omu kishogu kusiima abaana butwashanga omu radio ngu bwagye na bagenzi bawe mwena mwe bari kutwakira amina kandi nani mbasiima habwa rukundo yanyu naitwe ntusiima ruhanga habwa omureeberezi waitu okututeraho radio egi eitugiriireho obusinge kukira munonga kwiha obwa covid Yesu amwongera obwenge kandi amwongera omugisha kandi ntushaba ngo ruhanga gumari omuhwezi waitu nani nyenda kuramutseho abekanisa eya Nshozi Ntura Katoma na Kashaka parishi mwena abantu mwena nimbaramutsya ndamutse omushaija wanje Mari Robert na family yaitu twena kandi ekinkubatsigira nimbatsigira ngu mumanye ruhanga ebindi byona biruhanga bitwongerereho nebyo mukama waitu asimwe mnonga kandi iyo bari mnonga oweshemwe muri rumari mukama naye bari kubasa okutegana okagenda ekireki shaha nkezi mukama naye bari kandi abwabyona ntukusima tene bugarukiro nani ndebaho aha munywani wetu nabagira ngu Aunt Florence kwa bari mu studio za Revival Radio nzitekwa kutunga abantu benje munonga abakugira ngo baba bari mu kamori akamori na ketu mukiza yargayo aweshemwe ketu mukiza oguntukora nawe kandi nayi mbwenu kumukuba muri yaha natekwa kubaruhutira mukiza omwami wawe oweshemwe bya mukama munywani wanje munonga na baby sent wenda gano na family yona ntabakunda mnonga mwe bari kubayo no kunda Revival Radio munywani wanje oweshemwe cyahwire n'umwami we Jackson Morokori ukurwa mu Kisenyi mutabari cyo concert babe ine concert today kandi amakuru agnatunga ngo yagendaje mnonga mbwena mukama simwe kubaritera abantu benje batyo kandi n'iki mwamateka kikaragamo no mano tebekanise kinto mwe mbwena ukikuretera ufucyo wakiragamo konkarahanga wakibembiza ranga nagarika mukande byawe bukora mbwenu mukama naye bare weshemwe murokore kubarabyo muri yecho concert yanyu mutabari cyemu tubasima mnonga babaruho baturikize ukorwa umushonda zitari zumwe na zumwe mbwenu tukabasa kubahiza ina kachikona Catherine Nukunda uguna administrator aha rahaturikize utaramchize omwami wawe Dr. Muganga mwe bari kubayo no kutukunda Evans aware nakamwaka yije okay weshe mwaka Evans okurga kabohe ati ninjira ari kabohe nachete cyaro mbwena ari mu cyaro kabohe mana kunde town mnonga konka atari kabohe taramiza abantu bakabohe family yawe n'abantu bakabohe ntibakunda mnonga kandi barumba abaturikize Nance atwatse Adias omushaho kurga kino nere center for yarahaturikize yabari mnonga yabari mnonga mbwenu tuhendere program ninjira muko babantaba cast okay mwe bari mnonga arohoke tumchiza yes message twagiri ibiri mbwenu twakire weshemwe Aunt Florence Aunt Florence atshabse athereze shara nkomukayikuru wetu nkomuzere wetu kandi utwataya yise kunka omushyo wawe tiyara mzi abantu be babiri rero tukagenda mu mpero muzindaro ogo oweshemwe muri mpero muzindaro agamba amazina jagegambire kwenda ngo no uri umukamuhura mangu yaroho mushaija we nyeturo mushangogo
amazina Nyamwija Sara na munonga ninsima omukikuru wanje kandi mama kandi ubuzime byakubagambira nimba hamya ndiho mpuriri no bahamya tukugira ngo ndi omuzumu utyo nyowe nimba hamya okumukumureba nukwari rahanga amongere obuhangazi kandi ubuzima tuberireho mu ruburu kimwe okuramusya nindamusya Aunt Dorothy nindamusya bona Aunt Shira wawunahura nindamusya n'abandi bona bonasogomuka nebyo mukama atani abaherezo umugisha nasigara ndi Nyamwija Sara. Okay, yebare munonga omwishiki kandi ogu nomuhwezi wowe shemwe Aunt Florence Kahamba jineba neyureka rukundo wareba yija kushendekereze akagumaha aino buteka ntukusima yebare munongo kwihanganda omukekurogu kandi mukama kikwera umugisha naho kurga n'abazeri abakurze nabo ntubasimira rahanga mwebare munonga mbwenu nkubuze ikibuzo cyanjye cyamuheru ahabwesha zahwireyo mbiza kutsasira konka kambuzo weshemwe Aunt Florence Kahamba deru tereze shara style twakubuze ikintu kirakushemezeho magara gawe nicyo ki icyo nikikuru munonga yes mwene biranshemeze ni byingi munonga okukira munonga nishemeze bwo kujunwa nangwa ndiyo mbuzi wengiri kuburira engiri kare abantu bajunwa yes haza bakagumana bagambira kuburyaho umuntu akafuterera isimu hataza webare eki wankorere ebyo nibishemeze konka hine cyarigire kukorwa omu magara ganje mbwene abana banje ninyenda kubasima ninyenda kusima abana banje bamberera bo muhendo yes ninsima Edmund Kamanyiri na n'umucyara weshira yes aba bampurire nashira hakuzarwa obutagira ibanja ryona obutagira ibanja nimbasima iyo bankorere yes ninsima Dorothy Mpumbi Muganzi n'omushija we Muganzi yes naharukurga igara abazire ba Muganzi obutagira ibanja ninsima Nicholas Ntakirwa n'omushiki wanjye Sara nayebare omucyara we nano wishemwe Kereni bwani aharukurga nimbasima abo n'abantu bamberera bo muhendo ninsima Areni na Kigozi n'omushija we nano omukikuru wabo Jane nabo nimbasima ninsima omwana wanje Isaac mberera w'omuhendo akareka emirimo ye yona yandebere nahwire amaani atikangume na mama na hati niwe yavuga niwe yakureta bamwe mbwene ari aheru amina mukama kimuhera umugisha bamberera b'omuhendo mwene kiranshemize ombukikuru bwanje obu buri zwa nimba ninshemererwa konka mba ndyaho omu lockdown manya na lockdown tutushemereye kujebwa munonga shekabayo ngo rero rwire shukaro rwire pressure ngwene wenyakejo ngwene nayo rhanga kachinguro mukono gwe gwembabazi bacureze ngwene mbanda Kampala abana banje banyekikana ngo twenda kukombekera kaza twaza kukombekera cyantamba shema tufunzire ntokumuragiri bijawombeka cyantamba kunza kurga Kampala ngo twakweshengerezo tarubata cyantamba ngwito gundi omurimo guturiyo ntukora otureki konka kumanya ngo baza kuombeka nanye mbatega katukodyo ngira fellowship yanje harumuri rumaru ngugo nijana harumu Joyce cyari hindo rigira
arimo omburuzi zagenda n'abandi bishimwe ntumugende muhashabire muhashekese shagama ya Yesu bakinkora bariya nabo batakumanya bashabira buri kimwe cyone cyarakorweho mbwenu kunabirindi yaho bagiheza banja mbwenu mama ikaneza kuba birthday yanje ngo happy birthday yawe ikirabo cyawe twaza kukikwereza mbwenu yitaho abantu mbwenu koko wahurira ngo amagara ganje nekanisa njashe nti nintaho muri ejonju hatari mube kanisa aruhiye hirako mo yarukwero kwa kuba nakuvuga mbwendebo ryemimyo y'obureberezi iroko gambiro umureberezi no mucyara we n'abishemwe n'abahure bawe n'ababuruzi bawe ofuru cyo mwihangwe bakureba nagena na yiturura umureberezi bishopu twino mujuni n'umucyara we bankiriza rero buri mwahure wanje onkwitseho kunabenza kumutera ntoyene kijwaro omburuzi ntoyene kijwaro mwene beisha bajwara uniform mukayanje nyonanye bandeta mukandi wantu kwenda shahye 5 service netandika 5 nishcheka hatkuza kwikomuka nshanga banyombekire enju iwabo takarebaga ngwe byamisho gawe gatakarebaga n'amatu gawe nshanga banyombekire enju mu buri kimwe cyona najya twihaka jiko kutahanju no mayichi kumanyisa I know mwenu nkande afirumu umuntu bija bamushwekere kitambara hamisho ngureba ukukirenju nkezo mwene hati nanye nuko bangizire hati kumbi kanjira ambwe shinanye barenisha amara kanshitame hamwe mwene byemerera nikorasi n'umucyara we nayebare ngurebe ikirabo cyawe cya birthday nanye nibyebyo kokora Yesu hati rero barete cyo kidaranya muhango ekiwabuta nentebe na decoration na kabuzire bakete umukiza beshongora aba bana banje bananka bananka porini nanka owarwoho hagaba bona batere bidongo hazanye njantum bitere babitera happy birthday shemererwa koko yoko kushemererwa rahanga nyoreka okwanyombekira amaju itendero akajwa kubansigiremu nako kakakariya k'ekitsigazi hatari muna kasiminti mbwendebe kitinisa cya hariya ngira nti hango njuneje ebinebyo munsi nyensya ompenju yanje omuyiguru ntarihendekera busha mnonga ntari yenju yanje kandi kweriyo bana banje hari yenju yanje obungira nti nketisa mfane jonju obunkorera mukame mfane jonju nimanya ngo hari yenju yanje eyo butura rero nkashangogo owandaganise atokwa hinaza niyo muruza bwenu mukama witwa simu echo nicyo cyanshemize bwenu hati tinkargaha ntasimire mureke nsimo mbigufu haza baranye be munsasire mu rubingi konka kansime nyenda kusima tatitwe bishop mu Ruhanga Bishop Sheldon Mwesugu eba kugambaho nebindi tibabigamba iwe n'umucyara we mwebare kujunwa mwebare korekwa nece kinshitamiho mukama ayongere kuboreka kandi umugumo w'umuhanda we nyenda
kusiima kandi karamutse na bishop wanje twine umujuni n'umucyara we banywani banje ninyenda kuramutsa enju y'abahuri bona hatari mukajejena abo kuba niza kurara munonga konka harimo abahuri nka Reverend Kanoni Bejuru unana abagambi nka Reverend Newton Baryeje n'umucyara we abo ni mbaramutsi na nabandi abahuri bona na mwesi byo mwujo wanje mwena nabaramutsi nindamutsi ababuruzi okukira munonga abanda birumungaro manyankurize kuriza abantu abanda birumungaro ababuriza bitendero sabadiko ntwarwa butura bona nimbaramutsi omburizi witu wakatoma omwahure wakashaka n'ababukiko bona nimbaramutsi ningaruka kusiima abana banje kandi no kubaramutsa kandi no kubaraganisa ngo nimbakunda kandi nimbakorera rero hariho amaka ekeinazirwemu abakunkunda abariho bampuriri nimanya nk'umumpuriri n'abaramutse rukunde yanywe gumeho ahishwerwa manyogo numukibanya urebe rukundo owishe mwemore numukibanya owishe mwejo isyari hinda numukibanya je numwebaze numukibanya moneka isingoma numukibanya wano huro kuba abantu bandamutse abo bona muramu wanje kadidi ntumweta kadidi rumari eka ya Henry Rwamutwe mbwena abona hishwerwa eka yo wishemwe omugensa nasiyo abo akarta tazara eka yona bapati bona nabaramutse urukundo egumeho hine kinanyenda kushaba kare ekinkushaba tatitwe bishop nkoko orkorekwa ninshaba n'obucurezi ninshaba nangwa n'abahuri n'abandi na n'enkiko za sinodi okwabaho Mothers Union okwabaho ekigombe ky'eminyeto okwabaho ebigombe bya Fathers Union emfakazi bazigeje ekigombe emfakazi bazigeje ekigombe emfakazi ezo zikuremera omu kanisa kunaheze kushururwa je nakunda n'obufakazi abafakazi nitwe twatandikire kanisa obwa Stefano abafakazi mukama katushashurira amabanja nkagiya tushashurire ekigambo ky'emfakazi omu Bible kirumu mbwenu nishaba ngo abampurikize mukahurire abareba batakahurire hona ninjagumizamu nintera omuranga bagira ekigombe ky'emfakazi cyo kubahumuriza cyo kubashoramara nkashanga omushara tushabira enfuzi n'emfakazi mbwenu nangwa mugumizemu mushabire enfuzi n'emfakazi ahubwo kubeba kurabamu nibyo bingi hona kama witwa simu ebinde binakubeye ninshaba nangwa n'akakiko k'abahurikiza nako mbeye nikatekatekaho ngo tugire tuta batutereho akakiko akitu akabahurikiza azambeke ya paso yawe kuba ekindi ishininyenda kubaramutsa imbasima ishinimbasima abana banje abaruivayo bari munongo mukayikuru ishinimbasima eshimumpurire baroho ishinimbasima demba bakamwaka barwa kurga har programu eyetabaza eyo musheki ekahika yetabaza programu zona ni manyo kuzukuratana munonga abashoborekerwa mwene mukama witwa simwe kutereza radio nitwe tukabona hitwagambira ubundi kungambira omukanisa mwene hatanahurwa bingi munonga webari mukama witwa simwe munonga mwene kantendereze azanshabe haza tugende buzima kama simu Yesu tukute tendereza Yesu
Yesu omwana gwandiga Yesu omusayi gunaziza twebaza Yesu oburokozi nasima banshendekereza obu n'obujuruzi ogwayineyo bagenzi be ineyo bagenzi be na hata abana banje nimangu mumpurire mwebare mukunkorra nimbasima katushabe Rahanga ubushoborozi bwona niwe Rahanga tabaho ndijo niwe Rahanga utusima niwe Rahanga watwehangire niwe Rahanga okutumanya niwe Rahanga tataitu niwe Rahanga omwana niwe Rahanga omwoyo rukwera ngwe twakusima twakwebaza nkarahanga witu webare kureba ngo mbi wahangire nitoka tuhanga nanye wampanga webare mukamo burinzi bwawe obwo turindise webare abwendagano ezi waragaine nitwe otimwe mutarufa yekimuriya nekimurunywa otumureke buri izoba ruhwe n'amaganya garyo webare tata webare mukama bwashesha twakweta ngo twebembere mbwe tuja kwanjurira ngo watwebemberaje abazo mu makanisa bahure ekigambo cyawe wabebemberaje emikoro yona eyaberuho eyebembirwe ogwatatitwe bishop n'omukyara we kwisi emyaka 13 mbuhereza wakikoraje webare tata webare wanyebembera wampityaha omuka yanje manyeji neka yanje webare bwayenda ngungambe nibyo nagamba kandi manyangwe byingi byatsigarayo webare kunjuna webare Yesu kunjuna webare kuntora nantine karungi kona webare mukama wito murungi kubo muzaire wanje webare kubo musheija wanje webare kubo mwana wanje webare Rahanga wensi yona webare mukama wito murungi kwishikiriza endagano yawe webare tata nakusima nakwebaza enteekateeka yawe teba nteekateeka y'abantu nanyoriya nanye ngundi aha webare tata mbwenu mukama otuhereza amani twakwimukiza abarwiri twakwimukiza enfuzi n'enfakazi twakwimukiza abaferirwe twakwimukiza b'emitima yabo mukama witu emirungi eyemerire ahabwa za stress mukama obatambire nkoku wantambire mukama witu omurungi obeyorere mukama twayemerera kandi twashaba hatarimu buryarya turukuhera obujuruzi ebindi nangwa tubyasigarayo mukama twebembere waturaganisa otindi ababembera mu magenda no magaruka mbwenu mukama watwebemberaje abana bitu aba basitangiriraje na rukundo mbwenu tugarire yogi nebindi byona otumbanze musherere obukama bwe no kushikirira otebindi byona mubyongerweho twabantu kusima habyo byotongireho kandi ntumanya ngo nebindi bikiriyo nibyisha osimwe ohabwe kitinisa izina ryawe erukukira gandi mazina eryahiguru y'agandi mazina izina ryawe ryaturaganise otukumuriheza kushaba mwikirize ngo mwashaba mwabihabwa namwe nebitwashaba mukama ntumanya ngo twabihabwa ntukushaba emigisha yawe ntukushaba obusinge bwawe ntukushaba mukama okushemererwa ntukushaba obwenge ntukushaba oguma omuhanda gwawe derinyetya okatusiyo magaragataho webare tata webare mwana witu mbwino gende nitwe otsigara omwanya ogwo nebitaka kozirwe ebya TV nebindi byona obe ne wabitebekanisa bwo kuba biri mu bushoborozi bwawe Yesu Kristo mukama witu amina tendereza Yesu ori mwana gwandiga Yesu omusa
twebaza Yesu murokozi mukamasimwe munonga kandi twashemerwa munongo mukayikuru weitogu numureba nedakika zitwamwereza mbwenu mutagira ngo bundi twagwera rubaje konka twagabwaticerera umuntu kutandaka mbwenu nukoko kandogu mbwenu no garakota mukariya umuntu ogu natukunda munonga mano tatere mukabonus no tatambura inganduza ogu nomuzaire waitu atukoreire bingi munonga nambwenu nkahata nkanagambira nkabapori ntumbwenu aino kuyagira kumurashange muka okay mwebare munonga konka munywani waitu ntukusima bright ni msima ogu musheje no yatsiteira kamera yakora umurimo murungi munonga kandi yagira ati abantu banje nabo ogumu banshurre mbwenu armu owishe family yoshemwe Keti RC arho okurga kamo stage aho murembo orwamba romarharo nagira ati nimbakunda munonga kandi yanabatabaratsa obugenyi bwo wishemwe yesiga abinashwera by the way omwishiki nakorana Millennium Sako oweshemwe aine Corin mutabari kibambo bugenyi burungi mutabari cyo mukoro mukama naye bari kandi mbe n'umwe ibembeza no makaganya bombekere abo kubogo no mwesugwa kandi naramutse nekaye yoweshemwe late Elkana mucunguzi okurwoko muri cyakashambara muri kishamera hama ntunga mu nabejibe banywani babiyashimire nabo ku rugamba rwa University of Science and Technology umusheje ogu ni engineer mwebare munonga mwebare kutukunda abantu mwebare kuturikiza mwebare kutaho umutuma kandi mutwikirize twenderera program yitu arshahezi itano nand Anthony mjunungu waje mukama bandindire abampero mugisha kandi kwa rasime program endijo ahasande ntubatoroha konkantu wongera kutabaritse umureberezo wita na mama Dr. Ars Mwesugwa abo kweze myaka 13 ombuhereza mukama abarinde kandi kwa rasime tujagarka okuhuriza no mukasheje kandi wayekwera kimamatsiko ikemigisha yoneyotunga kwemingi kandi eyokutangaza wenubara emisha yawe eyumukama kureire uriguwe okumugwijuke noija kutangariro kunda kwe Nebiti ebikshobere warimo kubyekerera Yesu ishuka ikamigisha yoneyotunga omutima gukugarcyo wenumara emisha yawe eyumukama kureire noija kutangariro kunda kwe kora yetegeli baja by'abandi amatungo kandi n'ibihanyabo ishuka Yesu akubikire ebyo yitunga wahikumwiguru wenubara emisha yawe eyumukama kureire uriguwe okumugwijuke noija kutangariro kunda kwe
kutangariro kunda kwe